surpris de ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, comptez et vois ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Es-tu tourmenté par des soucis pesants, où la croix à portée de santé trop lourd? Quand tes bénédictions, le doute cessera, et tu chanteras ses louanges tous les jours. Quand tes bénédictions une à une, complète et vois ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Une à une, vois ce que Dieu a fait. Une à une. Quand tu vois les autres avec leur terre et or, sache que de ta promise son immense richesse, quand c'est bien fait, l'argent ne peut acheter, ni ta récompense, ni tes maisons au ciel. Quand tes bénédictions une à une, comptez et vois ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Ainsi, quelle que soit la grandeur des conflits, ne sois pas découragé, Dieu passe tout. Quand tes bénédictions, les anges t'aideront, et ils prendront soin de toi jusqu'à la fin. Quand tes bénédictions une à une, compte-les et vois ce que Dieu a fait.
illusion acquise par le sang. C'est la promesse de Dieu à tous les croyants. Le bleu, ville au fond, ceux qui croient en Jésus. Dès ce moment, reçoit le pardon de Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi.
join me together, we will praise the Lord, and the Lord will be exalted in our praise. Amen. We clap our hands in the sanctuary. Clap your hands. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. And we will praise you for the rest of our days. We clap our hands. Clap your hands. Shut it up with you. Clap your hands. Yes, clap our hands. We lift our hands. And we will praise you for the rest of our days. We clap our hands. We clap our hands. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will. We will praise you for the rest of our days. Jesus, Yeah, we give you the praise. We give you the praise. Jehovah Ebenezer, Jehovah Adonai, we give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord forevermore. Say, Jehovah, what is his name if you know his name? Ebenezer, Jehovah Adonai. We give you glory, honor, power, majesty. Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Jehovah Ebenezer, Jehovah Adonai. We give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord forevermore. Say, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Jehovah Ebenezer, Jehovah. yes, he is. We give you We give you glory,
praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Let me hear you say, Every praise sing it out. to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. sing hallelujah to the Lord. Glory, hallelujah to the Lord. Every praise is to our Lord. Every praise Every praise is to our every word of worship in one accord. Every praise sing hallelujah to the Lord. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to the Lord. Every praise is to our God, to the King of Kings and the Lord of Lords. Jehovah Shammah is his name. Every praise. Now I want to sing this song together. Say, dominion, dominion, dominion. I've got dominion. Let me hear you say. If you have dominion, you say it. You say it. Because we are in Shalom. Oh, dominion, dominion, dominion. I've got dominion. Let me hear you say. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I've got dominion. Let me hear you say. If you have triumph like me, you shout, I've got dominion. Hey, oh, sing along, sing along, sing along. If you've got dominion, let me hear you say. Sing along, sing along, sing along. If you've got dominion, let me hear you say. You have victors in the house. You have victors in the house. Can you sing along? If you've got dominion. Hallelujah, hey. Hallelujah, oh. Hallelujah, hey. Here's the sound of victory. Hallelujah, hey. We declare hallelujah. Hallelujah, oh. Let the sound of rejoicing fill this place. Say hallelujah. Sing hallelujah. If you have victory, say it. Hallelujah. I want you to join me and sing along all around the world, in Europe, in USA. Sing hallelujah. Hey. Because we have dominion, complete dominion. Let the sound. He has made a way where there was no way. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Oh. Let the sound of rejoicing fill this house. Sing hallelujah. Sing hallelujah.
the Lord. Tonight is your night of wonders. Kaukafuna mau wotro sia fiansi sia enye wo nukunu pe wotro In Psalm 24, verse 7, lift up your heads, O ye gates, Bibla glole salmo pa doors, and the bale King tabla of be vo glory enelia is pokwenyilia be and the King of ameka glory to come into our midst henye and bubu tonight in fialama Jesus' ha name. Yehowa We're going to nusen pray kple together. kale tola Heavenly Father, we Yehowa thank you. ava Thank you kale very tola much for the mia channel do of glade rain. ju It's refreshing. fofo We akpena bless your o name because de you are here wotro siata to bless akpena us o de abundantly tonight. chijaja siata Lord, we are mi da asking that akpena the ela King bena of nene Kings will mia come dome and reign in our midst eye in me do Jesus' gbera be name. fiawo dzi fia ne didi We are praying, eye Lord, wadu fia le mia dome le that Yesu be all ŋkɔme the mi gates do that have gbera been locked up bena agbo against sia the success gbo and progress si of ke this tsu program, we command eye them to be nukɔ opened in the dede name ƒe of agbo de sia de si ke Jesus. tsu la mi de The gbewo no ʋu le signs Yesu and be wonders ŋkɔme dzesi will kple follow this nukunuwo ne crusade in the dzɔ name of le Jesus. dzoteƒe mɔ We're nyakaka asking, gã oh sia me God, le that Yesu where be the ŋkɔme people have miedo been gbe ɖa tied bena down, be as afi you sia go to the afi si grave ke of ame Lazarus, amewo you ƒoƒu le command la Lazarus, miedo gbe ɖa come forth. abe ale si ke We're wo asking, oh Yesu God, do that lui where bena the Lazaro souls ne dogo are, tso we're yɔdome la commanding that they come miedo forth gbe in ɖa bena Jesus' name. All kukua those that are coming de out, sia those ɖe la that no are gbɔ agbe le here, Yesu you be bless ŋkɔme everyone in miedo Jesus' gbe ɖa name. bena nàyra mia Thank you, dometɔ Lord, ɖe because sia you ɖe know si you ke have ƒo asa ɖe answered. teƒe In sia Jesus' le name Yesu I be ŋkɔme pray. miedo gbe ɖa le Give me a beautiful amen. minam ame nyui aɖe We are singing from the program sheet. míadzi Heaven míaƒe came down. adaha It's coming le down míaƒe tonight ɖoɖogbalẽa dzi in the ne name ɖoɖo of gbalẽ le Jesus. mia si ɖa mitsɔ Oh, what a ɖoɖogbalẽa wonderful, wonderful eye day. mía adzi Day I ha will be never ŋkeke forget. nyuie ka After nye I've sia wandered in darkness away, ŋkeke nyuie ka nye Jesus, sia my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Showers dispelling, with joy I am telling. He made all the darkness depart. Born of the Spirit, with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine. And the transaction so quickly was made when, as a sinner like Cain, took of the offer of grace, he did proffer. He saved me a praise. A praise is their name. Now, I have hope that will surely endure. After the passing of time, I have a future in heaven for sure. There, in those mansions sublime, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe riches eternal and blessings upon her. From his precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul.
Amen. We'll remain standing as we Miano go to the chitre Lord in nous. prayer. Mia ide The gbedodo psalmist raji. says, I will extol thee, O God. I will bless thy name. We are going to lift up our Mia voices komia to me the Lord gbeji. Mia and praise ada his kwena holy peto. name Mia for kafu great po things he has kokokwera. been doing Lenu through this sike global olowo. crusades. Le Let's jutufu monya worship and kakasia bless me. his holy name Mina for mia kafu salvation of apito lives penko. that Na the Lord has wrought bosiku in our po midst hola. in various places. Let's bless the Le Lord for mia healing domela le of tepe sa sicknesses tepela. and diseases Ya da kwena in mau. diverse ways. Dale Let's sike give o glory to the name of the yodoamo. Lord Uchukamo. for Mia deliverances kafu people have apito. witnessed Le in their kachuchu lives. siko. Let's Na magnify milata. the name of the Mina Lord mia as kafu well. apito For our penko. Father in the Lord, De mia to the bobo instrument the metota. Lord has been using Eye to bring about the mosike power of mau God le and the zanzan. manifestation Be of wa His de be mercy sere to go. all men. Wa de be Let's mbre give Him popo de glory. go nami. Let's give Him Mina mia praises. kafu Let's benko. Mina exalt mia Him. subo Let's benko. lift Him higher Mina than mia the do de heavens, ji. so that His glory Ela be can cover the earth. ye pe chi kokwe la. Amen. Echon anyigba bibola ji. Let's have a rousing Mina dominion. mia ado Amen. jidudu blibo pe I amen. want to make declaration for this global crusade. Mia To start with, we want to declare, aglonya as de the ko Lord de has jutupu said, monya kakasia. behold, I set Ta. before thee an open door, Abiare and sike no man mau shall blendo shut it. enila. We are going to declare Mia that dogbera this mia global biabera crusade jutupu will monya continue kakasia from la. strength to strength, Wa power to ayeji power, le nu and sen the kple nu sen God me of tɔtete heaven will kple continue to tɔtete register me his full impact of eye these programs mawo le upon the dziƒo lives la of people ne ɖuɖu ye be nu across sen the ɖo nations. yeƒe Open subɔlawo your dzi le mouth and teƒeƒe pray vovovowo that the le power of the Almighty God will back dukɔ ɖe up the sia ɖe program me as it is here in this Alpha location eye to le all afi sia our afi visits. si ko le Presence dzotoƒo of the nya Lord, kakasia the le power of the Lord, eye the vevietɔ le fullness of His Nigeria la Spirit, bena Mawu ƒe manifestation of His ŋusẽ la anointing, ne salvation ɖe for zɔ souls, yeƒe amisisi ƒe deliverance for dɔwɔna people ne in ɖe zɔ bondage and oppressed ame of the siwo devil. We le are going to aboyo pray me and wole open our babla mouths te wole unto God kɔkɔtsi and te declare wole that the abosan bo power fuwame of te the la Almighty míado God will gbe ɖa back be up Mawu this ƒe program ŋusẽ la continuously. ne wɔ dɔ Every le time we are holding the dutoƒomonya program and in kakasia me all woatsu places, kamewo from the woawɔ Alpha ame location ablɔɖeviwo to le all teƒe other sia locations teƒe that will be getting kple connected teƒe to the vovovowo program, si ko wɔ that the ɖeka hand kpli of me the ɖoɖo Lord will be sia mighty me upon the program and that the eye impact will be felt all across. Pray. míado gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ le teƒe sia teƒe wo nue yina ƒoƒo na aƒetɔa Mawu le teƒe sia be ne yeaɖo yeana ɖo ŋuti wo gbedodoɖawo. Every time we are holding the program, that all people across board will be getting born again. Eye All manners bena teƒe of sia teƒe la sicknesses and bena amewo ne xɔ diseases, the gbɔgbɔa Lord dzi will la be healing by His Mawu mighty ne power, yɔdɔ and amewo anointing. to kple Deliverance ebe will ŋusẽ be gã la granted unto kple the yeƒe people tɔtete la all across. le teƒe We sia are going to teƒe pray as well. míado gbe The ɖa Lord says, look unto me bena and be ye saved, all miyɔm ne ye ends ma of the earth. atɔ na For I mi am God and there is none eye We are going to menye pray unto Mawu our menye God ame aɖeke me sɔ salvation, kplim o redemption, míado gbe ɖa righteousness, bena conversion, xɔkpɔkpɔ ne va conviction by the ɖɔɖɔɖo power ne of the va word of God. The eye gospel will katsutsu be ne va transforming lives Mawu through ƒe this ŋusẽ avenue Mawu ƒe nya of la global nyanyia crusade. Let's open our ne mouths and na be pray. agbowo ne kpɔ tɔtɔ le dzotoƒomɔnya kakasia me We wo are ne na going do to gbe pray ɖa as well míado that gbe the ɖa be Lord Almighty Mawu ŋusẽ will katãtɔ rise la in His strength to subdue all hindrances that may want to come against the míado gbe progress, ɖa be the ɖoɖo prosperity, sia the power, the fruitfulness, sia the ɖoɖo impact si of ke the la global tsi te crusade ɖe dzotoƒomɔnya all kakasia ŋuti la around the globe. We bena are going to pray míado unto the gbe name ɖa of our God. be He has said, Mawu ƒe as one ŋusẽ by my ne ɖe sword, zɔ Mawu ƒe and the ŋusẽ words ne wɔ gone out dɔ of my mouth in Mawu ƒe righteousness, ŋusẽ and shall not return. ebe For yeƒe unto nya la me ele abe every tsidzadza knee shall ene bow, and eye unto me ne every tongue shall edogo swear. la We awɔ are eƒe going to dɔ pray, de asi hafi all wòava ye knees gbɔ will bow to eye our God. The wole knees of gbɔgbɔ the le paths Yesu of be darkness, ŋkɔme la kosi aklo la every dze hindrances, eye every míedo gbe ɖa bena like insecurity in vivitsi nations, ƒe all eklo ɖe sia violence, ɖe all manner of ne dze enemies,
eye abosanu ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe ƒe dɔwɔna ɖe sia ɖe la fotoa ƒe ŋusẽ ɖe sia le dukɔ ɖe sia ɖe me dukɔ vovovowo me la le afi sia afi si ke wole dutoƒomɔ nyakaka wɔm le la le míaƒe edu vovovowo la Mawu ne mo ƒu anyi eye vivime ƒe ŋusẽ ɖe sia ɖe la dziɖula nyenye ƒe ŋusẽ ɖe sia ɖe la le Yesu ƒe ŋkɔme la wo katã wonɔ yi klo dzi mina míado gbe ɖa bena Mawu la ne mu fotoa ƒe asaɖa ƒu anyi le Yesu ƒe ŋkɔme eye míado gbe ɖa bena Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ le afi sia afi ame siwo ko ƒe ŋku gbã le gbɔgbɔ me eye ame siwo mesena xɔkpɔkpɔa ƒe nua gɔme o la míado gbe ɖa bena Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ le teƒe sia teƒe le dukɔ ɖe sia ɖe me be Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ eye ame sia wòakpɔ nu bena be vitsi ɖe sia ɖe vitsi be ŋusẽ ɖe sia be dɔna ɖe sia ɖe la Mawu ƒe ŋusẽ ne kawo hlẽ eye Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ wòatu ka amewo wòayɔ dɔa me nɛ eye wòana bena amewo sia ame agbe sia agbe wòava Kalvari le Yesu ƒe ŋkɔme. The weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. So the pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. We bring eye tame susu ɖe sia si ke tsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti la míado gbe ɖa bena ŋusẽ mɔ katã si ko anyasã ɖe sia ɖe ŋusẽ ɖe sia si ke tsina te ɖe Mawu nyanyua ŋuti la Mawu ƒe ɖoɖo ŋuti le wo katã woaƒe dɔwɔna ɖe sia ɖe le amegbetɔwo ƒe agbe me la me woalé amewo ɖo aboyo te la míado gbe ɖa be Mawu ƒe nya ne kaka hlẽ le dukɔ katã me eye le Yesu ƒe ŋkɔ míedo gbe ɖa le míado gbe ɖa míayi edzi míanɔ nyagblɔliwo gblɔm. Le dutoƒomɔ nyakaka sia me la ma agbowo ne ʋu eye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ne ve me le agbe sia agbe me eye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu Mawu ƒe ŋusẽ Mawu ƒe ɖoɖoa ne ve me le hawo katã me eye naneke meganye mɔxe na ɖoɖo sia le Yesu ƒe ŋkɔme eye Mawu ƒe ɖoɖoa Mawu ƒe ŋutega dziƒo ƒe dziƒo ƒe lɔlɔ̃nu la si ke wòna eƒe hamea la be si ke kã mɔnyakaka la wòanɔ edzi yiyim le Yesu ƒe ŋkɔme míado gbe ɖa ɖe Mawu ƒe amea ta bena Mawu ƒe asi nenɔ eƒe agbe dzi eye be ŋusẽa megaɖiɖi kpɔtɔ yeƒe nukpɔkpɔ megatsi o Mawu ƒe ŋusẽ la nenɔ edzi le teƒe sia teƒe eyi sia yi le du sia du si ke me wòayi la Mawu ƒe ŋusẽ le si nenɔ edzi wòaɖe gbeƒã nyanyua kple ŋusẽ eye míado gbe ɖa bena dziɖuɖu blibo ne dukɔ si to yeƒe mawunya gbɔgblɔwo me bena ame sia ame wòakpɔ dziɖuɖu blibo le Yesu ƒe ŋkɔme bena dzesi kple nukunu ne dzɔ to yeƒe mawunya gbɔgblɔ me mído gbe ɖa bena ne dzesi kple nukunu ne ve me mina míada akpe na Mawu elabe Mawu ɖo to míaƒe gbedodoɖawo fofo míeda akpe na wo le vi sia si ke míewɔ le gbedodoɖa me le ŋkuwo me míedo gbe ɖa bena le dutoƒomɔ nyakaka gã sia me la nana bena wo ɖoɖoa wòave me le teƒe sia teƒe le dukɔ sia dukɔ me le teƒe sia teƒe la nukunu neva dzesi neva eye dzɔdzɔenyenye ƒe agbe neva xɔkpɔkpɔ ƒe agbe ne sɔ ame sia ame si le teƒe sia teƒe le Yesu ƒe ŋkɔme míedo gbe ɖa bena ʋu dziɖuɖu kpɔkpɔ blibo ne sɔ ame sia ame si le Yesu ƒe ŋkɔ míedo gbe ɖa le amen.
Praise the Lord. Kakafune Apeto. Praise the Praise Lord. the Lord. You are welcome in Jesus' Miawe name. zon le Yesu ben I want to kome. thank God for all Meje of ma us who are dak here pe na at the mia Alpha do beto de siare location, sike defying the rain ba and te not pe si allowing the rain to apre disturb te pe us. o I vola. pray that the Le mia gbo abundant blessings of Nigeria the le Lord Nigeria will chi come le upon you jaja as mi great ma de mona chi compensations in jaja. Jesus' We name. wa agbre mi o do do You do may be me. seated, please. Miawe zon le Yesu ben kome. Mi nai ta flache. This is the second day of Es this egbe great nye program. keke The velia Complete le Dominion dodo. Global Gansiame Crusade. jutu pomonya kaka gansiame. And Ikebe ta it nyenye. continues every day like Popo this blibo. until Sike chokre sobo. Tuesday. Mia However, yeji. on Sunday, Ah. there will be Ye mia a wenu le worship brada service gbe. here Eye by 8 kosira a.m. gbe But la. we're all expected to be on seat Mia by ide mia osubo subo. 7:30 a.m. here in this Alpha location Subo here. subo a And kosira gbe a gangre blessings of pe afa. God will be upon Mia us wo in subo subo. Jesus' Eye name. mo pe ya yira no nye pa Amen. gbo oji le Yesu ben We kome. appreciate Amen. dignitaries Yede who akpena. have been coming since yesterday. We Amosikova. thank you very much. And we Tihana pray that the miebea. Lord will greatly Mi honor da and kwena bless you mau. Le in mi pa Jesus' gbeta name. mau ne yira mi le Yesu bon kome. We bless the name of the Eye mi Lord da for kwena fetwa. those who gave their lives to the Pe Lord Jesus amosi ko Christ chopa wa pa gbo na yesterday, Yesu e chowa yi. who Eye came for over- the lunch hour meeting with the Lord this afternoon. Over We have quite a number of them. And apetola gbo. if you are here, Eye ne you vele te couldn't join pesi today, avela. endeavor that you join Eh, tomorrow, the na same time, awo 3 de p.m. ka in plemi. Edwin Eh, isi Hall. ayi. That is the building tepe si towards my atepe right la. hand side that I'm pointing, the Eye, green-colored building. Na 3 mia p.m. wo de ka plemi. tomorrow afternoon. E Be cho there, we the tro me Lord la. will meet with you Ma at the lunch la hour meeting there. adogu The mi Lord le will richly afima. bless you Ma la in ga yira Jesus' mi ke name. le Yesu ben kome. Another amen. Mina ma amen bubu. Another amen. Mina amen bubu. And apart from the lunch hour meeting that we have Yeah. been holding, and as we started this afternoon, there will be a special rally for all those who have turned their lives unto the Lord Jesus Christ during this crusade on Sunday, the 8th of this month, of next month, May 8th at Le we'll Genoa- tell you the venue because we'll Le hold that le across jinwa the stage. jinwa ton lia For ban those ke of us yilia jira in amosi ko la cho ba Abeokuta gbena. here, Apoto we'll Yesu hold le it jutu right ko nya kaka here samela at mi the la Edwin dogo Hall. eye mia du And for those of nukleo. us in the regions, we will be telling us the locations. Eye ne mi by and do by. doaji imla ola gbon te pesi ke By the grace mia of dogo God, mia we ba had dogo lo eye the mia adu ministers nuleju. and professionals conference this morning, and it was a wonderful time. Eye It njike ya la mi continues wo tomorrow bobo. morning. quarter to Eye 7 amosi ko kplo in mi the le morning. bobo amela. Be here in time. Enye bobo And if to you he couldn't na join mi today, gbea. you Eye are chola hearing us nyaga over the yeji. radio, over the Eye television, miao de ka endeavor plemi to be le here. radio It's ji much better to be television here, ji la. especially if you are around Ta here instead flache. of staying in your house, in this place, in this city, Le in this duko state, si amela. and then you say you get connected La with the fisi a radio, fisi ke with mia the no la social le media. radio It's ji better la you ya come ba there lo ji la. face to face. It's Mia much kpo better mi here, nkume and kpe the Lord will nkume. richly bless you Eye in ma o Jesus' la yira name. mi. So tomorrow morning, the La gbo so so me le Yesu ben conference kome. for professionals and ministers, you are expected. And by the Eye grace e of God, chola you'll be here le and bobo you'll si be richly amela mi blessed le mo in Jesus' popo mi name. ava mi vala Thank ne you mi very vala much. ma a We'll yira mi le be Yesu ben kome. Listen to the choirs Akpe from the mia nations se now. jukon pe Stand by pa as we Jihao. now bring you Deeper Life Bible Church Choir Ministration mia ho mia se from jukon pe nations across the world. Haji Hao. يقودك الرب على الدوام يشبع في القلوب نفسك ينشط لك
sick and you want to get well, Tell him what you want. if you're sick and you want to get well, Tell him what you want. if you're sick and you want to get well, Tell him what you want. you can Call him up and tell him what you want. Jesus. Jesus on the mainland. Tell him what you want. Jesus on the mainland. Tell him what you want. Tell what you want. On the mainland. Line, Tell him what you want. you can. Call him up and tell him what you want. So you got to. Call him up. I say. Call him up. I say. Tell him what you want. Call him up. I say. Call him up. I say. Tell him what you want. Call him up and tell him what you want. Jesus on the mainland. Tell him what you want. Jesus on the mainland. Tell him what you want. Jesus on the mainland. Tell him what you want. What you want. Call him up and tell him what you want. You can. Call him up and tell him what you want. You can. Call him up and tell him what you want. You can. Call him up and tell him what you want. Jesus stopped and he touched me, praise his name. And I'll never, never, ever be the same. He will do the same for you if you only ask him to. He will stop, he will touch you, praise his name. Like a blind man on the road to Jericho, I was lost and blind and feeling oh so low. Jesus Christ came passing by and he heard my feeble cry. Jesus stopped and he touched me, praise his name. Jesus stopped and he touched me, praise his name. And I'll never, never, ever be the same. He will do the same for you if you only ask him to. He will stop, he will touch you, praise his name. Like the woman who was sick for many years, all her money gone, she shed a million tears. My whole life was rearranged, by his touch I have been changed. Jesus stopped and he touched me, praise his name. Jesus stopped and he touched me, praise his name. And I'll never, never, ever be the same. He will do the same for you if you only ask him to. He will stop, he will touch you, praise his name. You will never be the same. Oh yes, in Jesus' name. Jesus is there, today to save, to give. Let the broken hearts rejoice. Let it sing for joy. You will never be the same. Oh yes, in Jesus' name. Be the same again. In Jesus' name. Be the same again. In Jesus' name. Be the same again. And truly, you will never be the same. And truly,
You will never be the same after today's ministration. Amen. As we get set to go into testimonies, Esi me kemi da ho da se di I ora. quickly want to recognize the presence of Me jiwe Pastor mia Jacob ado Oladeji, jesi Pastor the Gospel Jacob Faith Oladeji. Mission Esi International, kenye amesi Ogun ko State Regional Pastor. onye sime nona welcome, sir. na ntome Praise the Lord. hame apen For the ntome pe testimony time, tato eye da I se di will pe yi ora invite ma pe our state overseer from Oyo State, mia pe who is also the coordinating overseer for the Deeper Life Bible Church in the mia pe Southwest, kplola Pastor to Soji Ajayi. Deeper It will come up now life and na lagbe to ha take me us ame on the yi pe testimony. nko nye Pastor Oji Ajayi eye la ba ho da se di ao na mi Praise the Lord. wakafu afeto nko I say, praise the Lord. Ebe kafu ne afeto The Lord has been very good to ma us wo nu gan na since mi this gospel Sure. campaign started. esi tso And kake every me day, ke wherever the gospel mieto campaign is heard, dutopo mo the nya word kaka is pe dodo oji confirmed eye with gbe si signs agbe la following. esi me ke And now, miele before we take off kumpo properly kulo dutopo mo nya through the kaka message nchi la and tonight's jesi pe ministration, nu kunu because there le will be jojo flood of miracles here tonight. eye we troya la Across the globe, le ma Jesus fe mi Christ afe will confirm ma the nya gbogbo prayers me of la his servant. ma wu la gba wo nu But gan le mia tonight, do me right now, Eye I we just try want to ala. listen to one mi jibe na testimony, mia just ho one out of da se many. di de ka le For you gbogbo to do me know that if na mi be God mi did anye it be for na that fellow, he nu si ke also will ma do your wu own. wona amesia ola awe Let's na o help me ha testify, mi na please. mia se da se di la ma ta flache Praise the Lord. kafu na apeto Praise the Lord. babe kafu ne apeto I am brother. menye novi brother I have here with me brother Timothy Chiamiru from my two group, Abeokuta. mecho my chu le Nigeria 2 months ago of prostate enlargement, evidenced by difficulty in passing urine. And during this just concluded Easter Global Crusade, Global Retreat, he was touched by God and is here tonight to share his testimony. Hallelujah. Orúkọ mi ni Timothy Tiamiru, mo wá láti Martin Group, Akóredé district, mo máa ti ṣe worship. Ní ọjọ́ nínú February ni mo ti ní àìsàn márìntọ̀tọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi ò ní tọ̀tọ̀, mi ò ní tọ̀, pẹ̀lú agídí mo fi máa ń tọ̀. Mo lọ ṣe àwọn tẹ́sì kan ní ìgbà mo lọ sí Láǹtóró. Mo débẹ̀ àwọn tẹ́sì láti ṣe wọ́n rí pé àbí kí wọ́n pàṣẹ ìtọ̀ fún mi kí àpò ìtọ̀ fún mi láti máa fi tọ̀ sí. Mo sáàdó kí yẹn bí ọ̀sẹ̀ 2 sí 3 nínú oṣù tí a bẹ̀rẹ̀ retreat. Mo kọ́kọ́ lọ sí ọjọ́ kejì nínú retreat yẹn. Ọjọ́ kejì náà pẹ̀lú agídí mo fi lọ ṣe mo kúrò nínú retreat tó pé ara mi ò balẹ̀. Ọjọ́ kẹta yẹn náà mi ò lè lọ ilé ìfowópamọ́ mo ti fẹ́ mo ti gbọ́ program yẹn. Alẹ́ tí program yẹn kan parí gangan tí bàbá pray fún wọn pray. Alẹ́ yẹn gan mo ti gba ìyanu mi. Lóru jẹ́ yẹn gangan mo sáré pé mo ṣe sùn mo rí pé mo kàn ń kó ọmọ jáde lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí starch lẹ́nu mi. Mo sáà ń kó jáde títí kí ní ẹni tán kò nínú lẹ́nu mi. Létà mo rí pé inú mi lọ sílẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ọwọ́ ìyanu nínú ayé mi. Ìtọ̀ máa ń jáde láti ojú ara mi gan fọ́ra mi pẹ̀lú kí wọ́n pàṣẹ fún mi yẹn. Bọ̀ ìyàlẹ́nu pé bá a tó di ọjọ́ Monday mo lọ sí Láǹtóró mo lọ rí dókítà pé mo ti rí ọwọ́ ìyanu nínú ayé mi o. Ogun tó ń bá mi jà ó ṣe kí ni ó ti ṣẹ́ o. Nísìnyí ẹ bá mi yọ ọmọ tẹ́ sójà ara mi ẹ bá mi yọ kó ń bẹ̀. Bọ́ mo ṣe sọ yẹn ó yọ dókítà yẹn lù pé pẹ̀lú rìsọ́ọ̀tì tí kí ni mú jáde yìí ṣé mo dẹ̀ sọ pé ogun ẹ ti ṣẹ́ mo ní orúkọ Jésù ogun ẹ ti ṣẹ́. Lọ́jọ́ Monday yẹn ọ̀sán yọ pé ọkùnrin lára mi.
látọjọ́ Monday yẹn títí dì sí fúnra mi mò ń tọ̀ mi ò lẹ́yìn tí láti fi tọ̀ hallelujah. Put your hands together Voici for pena Jesus. afeto Yesu Christo. Amen. Amen. The period of agony from enlarged prostate gland is over. He Eye has suffered. He has sought for vevesese medication. heli All work to no avail. la nucho At the last global retreat, Easter retreat, le ju at the final amen, le he got his takpekpe miracle. si ke mie wɔ va yi la me The la doctor had placed on Le applications ame to mamle him, mea, catheter, and the urine bag that he novia carried xɔ about. yeƒe But nukunu. after the prayer, he went back to the hospital. Those instruments were removed. He demanded that those instruments should be removed. Because he Nɔvia believed the Lord o had healed him. do So enuwo they were wotsɔ nuwo tsɔ removed. bla yeƒe After ekɔ that, kple eƒe He dzimoƒoa began to le pass urine takpekpea megbe la voluntarily. eyi ɖe kɔdziwo And he wa could ɖe control. enu si Since ko that time tsɔ till bla kɔ today, kple yeƒe no dzimoƒoa na yi more eye enlarged ko o prostate. ɖe nɛ la Put your hands together nɔvia for haya Jesus blibo Christ. That's eye just emegbe one nɔvia ɖe thing hã out of many ele things that the prostate Lord be God doa has eye si me done ko do and gbe that ɖa he will vɔ la still do tonight. o yi kɔndzo ve do As you kpɔ la cooperate omegakpɔ with God prostate be and doa have ke faith o in him, yours will not be different. eye ne wo hã la o do nu ɖe yama la o do nu ɖe yama nu la Want to tɔ hã me welcome sese na mawu Abeokuta o choir now. azɔ míase hadzi la ƒe egbe míase hadzi hawo ƒe gbe.
ask for anything from the Lord. Believe the word of Him is ever strong and great. Just ask by faith in Jesus' powerful name. You will receive and you will say. If you ask, if you seek, if you knock, if you ask, if you seek, if you knock. Praise the Lord. Hallelujah. Thank God because we are here again in His presence. Thank God for what the Lord has done in the past crusades. Wonderful testimonies the Lord has given us, evidences of the manifestation of God's power. And tonight is another night, Wotro ya nye wotro bubu nukunu ko wotro eye mia to gbobometo nufialaga WF kumuyila It's my pleasure once again jijo onye na mbena to the podium, our friend, our brother, mia Tommy novi Walker. mia novi Tommy Walker wawa promire hajijime. Complete dominion from Christ. Welcome to our worship time. I'm so grateful to lead you today, and thank you, Pastor Dr. W.F. Kumui. I hope I said that right, for inviting me. And let's just pour out our hearts before God and just believe that He's going to come and manifest His beautiful, healing, life-giving, salvation-bringing presence in a special way. All right? Let's sing every praise together. You ready? Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior.
I will never ever stand for the kingdoms of this world. I'll never give my heart away. Shout my praise, my allegiance and devotion. My heart's desire, no emotion. For to serve the man who died upon that tree. Only a God like you would be worthy of my praise and all my hope and faith. Only a King of all kings do I bow my knee and say, give my everything. Say, only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. Only a King of all kings do I bow my knee and say, give my everything to only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. Oh yeah. Let's sing again. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away. Shout my praise, my allegiance and devotion. My heart's desire and all emotion. Oh, to serve the man who died upon that tree. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. Only a King of all kings do I bow my knee and say, give my everything. Yeah. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. Only a King of all kings do I bow my knee and say, give my everything to only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. Ooh. Play something, Brian. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Sing it with me now, say, only a God like you, only a God like you, only a God like you. Yeah, yeah, yeah. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. My praise, my praise, my praise, my praise, my praise. My praise, my praise, my praise, my praise. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. Though
I will follow, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. It's a new little chorus I wrote that goes on. I will follow wherever you lead me. I will go wherever you go. You're my master and my savior. Take me, Lord, wherever I'm yours. I will follow wherever you lead me. I will go wherever you go. You're my master and my savior. Take me, Lord, forever I'm yours. For better or worse, if I'm rich or I'm poor, I'll be at your side till my days are no more. I'll stand for your truth, Lord. I'll live for your holy name. All that I say or do, Lord, I'm gonna give you all my praise. Oh, yeah, oh. All right, let's break it down. I have decided to follow Jesus. You sing. I have decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. This is the truth. It's by your Spirit that we can. It's by your Spirit, Lord, we can follow. It's by your Spirit, Lord, we can follow. It's by your Spirit, Lord, we can follow. No turning back, no turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back. Amen. Amen. God bless you guys. Your hallelujah is not from the gateway. This is the gateway of Christianity to Africa, Nigeria. Praise the Lord. When Christianity was coming to Nigeria, it came in through this place. And that's why we are here tonight. Praise the Lord. There is only one gateway in Nigeria. The gateway of Christianity is Abeokuta. Put your hands together for Jesus Christ. Amen. All those who are listening to us, all those who are connected. This is the gospel according to
the gateway. Esia ye nye mau nyanyua ike le va miagbɔ to emɔ gãtɔa dzi eye to mau ƒe amenuveve me miantɔwo miakpɔ teƒe Mawu ƒe nusia ƒe ɖeɖefia na mia dometɔ ɖe sia ɖe le xixia godome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. You see, about 12 months ago, Le dzinutɔwo nye sia va ya. the sleepy sky of Christianity in Africa, on this Kristotɔ planet, all nyenye over the le world, Afrika le anyigba sia dzi le xixia with godomea. explosive fireworks of gospel campaigns. It began from Abuja, Nigeria, Edze gɔme tso Abuja, Nigeria eye wozɔn to edu vovovowo katã me le Nigeria ƒe anyiehe godzi eye etso Enugu yi ɖe Port Harcourt yi ɖe Uyo the train moved eye azɔ to the ezɔn southwest. eye wòva Pardon. Then they moved up north again. anyiehe godzi yi ɖe Ibadan va yi ɖe Jalingo eye emegbe egbatrɔ gbɔ va teƒe sia yi ke nye And now, yesterday, eye tsɔe va ya train came to a marvelous stop eva at the gateway city, edu gã la me Ogun State, Abeokuta. Ogun State Abeokuta. Amen. Amen. With the theme Complete Dominion. Gbakple tanya abe dziɖuɖu kpɔkpɔ There's blibo nobody to connected to Kristo this dzi program tonight, anywhere you are. le ɖoɖo sia me teƒe sia teƒe yi ke miele tso Nigeria yi ɖe London tso edu vovovowo me kaka yi ɖe Canada teƒe sia teƒe yi ke miele kɔna sia kɔna yi ke dzi miele le anyigba sia dzi Mawu ƒe nyanyua ele ɖi eye ele ɖe mia dometɔ ɖe sia ɖe gbɔ ele ɖe gbɔ o eye esia anye Mawu ƒe enya ƒe ŋusẽ kpɔɖa ame dzi ƒe ɖeɖefia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. The center of this gospel campaign, Le Mawu nyakaka ƒe ɖoɖo sia ƒe the Lord God teƒea has raised up to be a connector. afi ke Mawu tia bena miatsaka gbakple amegbetɔ yatsaka gbakple amegbetɔ ƒomeawo katã From nation to nation, tso from dukɔ yi state ɖe to dukɔ state, dzi city tso to edu yi city, ɖe du me the gospel, the word of God Mawu has ƒe been nya preached wole undiluted de gbe fɛn with ele yi ɖe confirmation teƒe sia on the teƒe spot. ela yi ɖe dukɔ me Signs and eye wonders enya following. aɖi Say amen. gblɔ be amen. I'm taking my time Metsɔ tonight. nye eyiyi fie This si is ya the time, and I'm being monitored and controlled. We have tonight a great fie si ya opportunity eya nye mɔnukpɔkpɔ gã na you may mi not find anywhere. mɔnukpɔkpɔ yi ke mi mate ŋu akpɔ le teƒe bubu aɖeke o This is God's hour. eya nye And Mawu I ƒe bring eyiyi with all humility to the podium. eye mele kpe Mawu ƒe ame le bɔbɔnyenye me pastor Pastor Dr. W.F. Kumuyi wasi kpe na Yesu Complete dominion. dziɖuɖu kpɔkpɔ yi ke de blibo Praise the Lord. kafukafu na aƒetɔa I'm so happy for you. mele kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti wo ŋutɔ The rain has not taken your voice away. eti dzadza mewɔe be gbe wa edzo o eye ame aɖeke le anyigba dzi ame aɖeke le tɔsisi me loo ame aɖeke le ave ɖe me maxɔ dziɖuɖu wa le asiwò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Tonight, fie si ya I don't just want to talk about dominion. magaƒo nu I ƒo want tso to dziɖuɖu operate ŋuti in dominion. eye mawɔ dɔ maɖe zɔ le dziɖuɖu me And I want eye connection. medi be katsatsa na tsaka gbakple fi ka ne lo mebe na tsaka gbakple tsaka katsatsa fi ka ne lo katsatsa eye abe ale yi ke ma tsaka gbakple oa dziƒo tsa atsaka gbakple o eye ŋusẽ atsaka gbakple o eye dziɖuɖu kpɔkpɔ dziɖuɖu
atsaka gbakple o eye magano abe ale ne le tse ne o le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme eye na ame yiwo katã le yaʋalawo dzi eye medzi bena ɖe mie katã la fiesi ya la enye fiesi tɔxɛ ɖe bena miatsaka gbakple aƒetɔa ame yiwo katã le radio dzi ame yiwo katã le television ame yiwo le teƒe sia teƒe le edu sia du me egbɔna gbɔ o fi kae ne lo fofo le Yesu ƒe ŋkɔme miede akpe na wo elabena Mawu ŋusẽtɔe nenye ewoe nye nukunu wɔla ewoe nye ame yi ke xɔ mi ple ame yi ke na mi dziɖuɖu aƒetɔ me do gbe ɖa be fiesi ya ame sia ame akpɔ dziɖuɖu yi ke de blibo dziɖuɖu yi ke le zogbezogbe dziɖuɖu yeye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme naɖo kpe wo nya dzi le agbe sia agbe me eye naɖe dziɖuɖu fia le agbe sia agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme ye miedo gbe ɖa le. Mawu ne yra o natem anɔ anyi fiesi ya miele dzi yim le dzudoƒo mɔnyakaka na xixe kplogodoa me yi ke ƒe tanyaga le nye be dziɖuɖu yi ke de blibo eye fiesi ya mele xlẽnu na wo le Kɔrɔntotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ Kɔrɔntotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 15 kpukpui 29 ebe wada akpe na Mawu ame si na mi dziɖuɖu to miaƒetɔ Yesu Kristo dzi la ele de akpe na Mawu eye nenya ne be ne da akpe na Mawu le agbo me le dziɖuɖu yi ke dza va na wo ta kpɔ Yeriko ƒe gliwo yi ke le tsitrenu eye dukɔmawo wole dze sigbe bena ɖe Yeriko ƒe gliawo wole tsitre vɔ woɖo la duwo dzi eye wo zɔ trɔ ɖoe ŋkeke gbãtɔ ŋkeke velia eye le ŋkeke adrelia dzi esime eglia egakpɔtɔ le tsitrenu wodo ɣli enye Mawu kafukafu ƒe ɣlidodo Mawu akpedada na Mawu ƒe ɣlidodo eye Yeriko ƒe gliawo womu ebena ɖe nenye be kansa gakpɔtɔ le teƒe ma tsã la woada akpe na Mawu nenye be ŋkugbanamea egakpɔtɔ le teƒe ma hã la woada akpe na Mawu nenye be kplibɔdɔa egakpɔtɔ le teƒe ma hã la kpɔtɔ da akpe na Mawu nenye be mama ƒe gli kpɔtɔ le tsitrenu eye enuma kpɔtɔ le teƒe ma kafi miagblɔ amen mamlɛtɔa nakpɔ be Yeriko ƒe gliwo katã wodze anyigba ebe woada akpe na Mawu ame si na mi dziɖuɖu to miaƒetɔ Yesu Kristo dzi la azɔ le ʋɔnudrɔ̃lawo ƒe agbalẽ tatɔ kpukpui 13 ebe ame si nana mieɖuna dzi mieɖu dzi tete dukɔ la ƒe mieɖu dzi ame si wɔe be mieɖu kalẽtɔwo dzi ame si na mi nutete bena mieɖu dzi mieɖu kalẽtɔwo dzi aƒetɔa ewɔm be mekpɔ dziɖuɖu ɖe kalẽtɔwo dzi futɔma yi ke le ŋkɔnɔ si gbe be womatem aɖu edzi o amegbetɔma alo amema yi ke le agbo me abena womatem aɖu edzi o aƒetɔ awɔe be nekpɔ dziɖuɖu ɖe edzi aƒetɔ awɔm mezu dziɖula dziɖuɖu le fiesi ya mele nu ƒom na mi tso miaƒe dziɖuɖu aʋala 3 alo dziɖuɖu alɔzo 3 dziɖuɖu alɔzo 3 le Kristo me azɔ magblẽ na nye ŋutɔ ɖokuinye bena nye dziɖuɖu le ego 3 me le Kristo me mele nu ƒom na ɖokuinye ma wotsã nagblẽ na ɖokuiwo bena ɖe dziɖuɖu go 3 me yi ke mekpɔ le Kristo me aƒetɔa eɖo kpe dzi le agbo me aƒetɔa ɖo kpe dzi le agbo me eye aƒetɔa eɖoe teƒe esɔe sɔ da ɖe agbo me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme eye míele nu ƒom tso enu ya ŋuti bena ŋkɔ mía dometɔ ɖe sia ɖe míava eye míaxɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi si le Mawu ƒe ƒomea me le Mawu ƒe dukɔa me le Mawu ƒe ƒomea mea dziɖuɖu alɔzo 3 yi
ke le miasi esi ne xɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi se dziɖuɖu alɔzɔe tɔn eye le gaƒoƒo sia me teƒe sia teƒe ke ne le xɔ aƒetɔ Yesu Kristo ŋkɔ dzi se afi ke ame eve alo ame etɔ̃ wole le nye ŋkɔa dzi afi ke ame eve ame etɔ̃ wowɔ ɖeka le nye ŋkɔa dzi afi ke ame eve ame etɔ̃ wowɔ ɖeka eye wodo gbe ɖa ebe mawɔe na wo ebe mawɔe na wo awɔe na mi awɔe na wo tɔnye nye ma da tɔnye ƒu o nye ma de ƒu o míaƒe dziɖuɖu alɔzɔe tɔn le Kristo me dziɖuɖu alɔzɔe tɔn dziɖuɖu kpɔkpɔ alɔzɔe tɔn ŋusẽ alɔzɔe tɔn enu dzedzi na me alɔzɔe tɔn yi ke le Kristo me Kristo va eye eva be wòana mi dziɖuɖu Yesu va be yana mi dziɖuɖu ɖe nu vɔ̃ dzi yana mi dziɖuɖu ɖe futɔ triakɔ alo futɔ kalẽtɔ ma yi ke le agbo me Yesu va be yana wo dziɖuɖu ɖe Satana dzi nu ame vɔ̃ɖi ma Yesu be yana wo dziɖuɖu blibo dziɖuɖu ememetɔ dziɖuɖu gotatɔ dziɖuɖu ŋtsi aƒetɔ ava be yana mi dziɖuɖu saya me made ƒu o wo ɖeɖekpɔkpɔa made ƒu o dɔyɔyɔwoa made ƒu o wo gaɖeɖea made ƒu o eye nu kake nye teƒe ma o agbo ƒe go kame yo ye ne le dzi dziɖuɖu le dziɖuɖu kpatakpata dziɖuɖu ememetɔ dziɖuɖu enumaketɔ egbɔna na o fiasia ye koe nye fiasia aƒetɔa atutu aɖatsi le nukuwo me eye nu sia nu yi ke ɖu agbo dzi tsã va yi nu sia nu yi ke te agbo ɖe to sã va yi aƒetɔa aklɔ aɖewo katã ɖa fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me míaƒe dziɖuɖu alɔzɔe etɔ̃ le Kristo me enu tɔn ye ŋuti ye mi la alé ŋku ɖo kafi ne miado gbe ɖa enu gbãtɔ salvation from enticing sins. The Lord will disengage aƒetɔa from everything axɔ ɖa le nu sia nu yi ke le ememe nu sia nu yi ke nye agbenɔnɔ ƒe akpadzi nu sia nu yi ke nye gbɔgbɔmetɔ yi ke kpɔ dziɖuɖu ɖe agbo dzia aƒetɔa axɔ le wo si me fiasia gɔ hã le Yesu ƒe ŋkɔ me nugbegbe ɖa kpakple ɖeɖekpɔkpɔ hena nado le nu vɔ̃ me nu vɔ̃ yi ke bla wo da ɖe evelia ye nye gaɖeɖe tso gaɖeɖe blibo gaɖeɖe yi ke de blibo gaɖeɖe yi ke de blibo tso emɔ kako ma yi ke de o eye etɔ̃lia dogli sese ɖe be dziɖuɖu nenyi be esia nye wò mɔkpɔkpɔ le fiasia gblɔ be dziɖuɖu ɖe dɔlélewo kple gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi gbɔgbɔ vɔ̃ la yi ɖe wo afɔte o gblɔ be woyi ɖe nye afɔte futɔ ɖe kpekpe woyi afɔnye te gblɔ be amete la ɖe anyi ɖe sia ɖe woyi ɖe nye afɔte amedzro ɖe sia ɖe woyi ɖe nye afɔte eye ŋusẽ yi ke nɔ dɔ wɔm le agbo me eye wo kako wu agbo ekako wu wo la wo katã woyi ɖe afɔwo te fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me dziɖuɖu ɖe dɔlélewo kple gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi enu gbãtɔ ye nye be Yesu axɔ wo eye wòana wo ɖeɖekpɔkpɔ tso nu vɔ̃ yiwo bla wo da ɖi nu vɔ̃ ye nye enu yi ke Satana zãna bena wòadɔ wo eye wòatutu wo ge ɖe emɔ me eye meka ɖe dzi bena nya nu sɔku ɖo akpaɖeɖe ŋuti akpaɖe ɖe eyina ɖe etɔƒo eye ne yi ɖe etɔƒo la olena woƒe dɔwɔnuawo ɖe asi eye akpɔma ye nye naɖe yi ke elena akpa eye nenye be etɔƒodela ede ɖo ɖa etɔa me ɖo ɖa tɔsisia mea akpa mele kpɔ akpɔmɔ mele kpɔ gavia o vɔa ele kpɔ nuɖuɖu yi ke wosɔɣla le ŋuti vɔa ela ƒu du
ela puju eye wa yi de gavia gbo eye ekpe be a ye kpo nu dudu eye be mi kpo nu tuyada eye ento eloma legbegbe eye ekose be na de enu ya ejona jina ma legbegbe ta ye o dan dudu aro dam voilà enye emo ye onye yo daro de nene ma tututu ye abosam wona eye esonande dora eye enma jenas bebe ele vivi e jenas bebe na re a enya kpo be na watim alefa voa enye mo eye nutu bakle nyonu amegbeto omele kpo akpom omele kpo emo ikele enwanti o eye amegbeto nutu alonyonu wawenye ameyo ove lena akpoma eye nenepe akpoma enyena kafike aposamso denawo eye enugbato Yesu jibena de ya deoda le emoma yike deo enu foma yike blautaria ejibe ya deoda leme eye esi o deoda le nu foma yike blautaria de papo aswasi o dede kpakpo ambedene doglibe dede kpakpo enugbato yenyebe dede bakple khokho tso nouvon yo blau dareme mila kpo Yesaya pe akpale Yesaya eta ebe apetoa pe abo metodeme benama diamo Isaiah pe agbaleta blaton fo asieke kpoda Yehowa pe alo metodeme be ma khona ame o ye pe abo metodeme be ma khona ame o mau pe asi mau pe abo sesema e pe abo ike wonanu mau pe abo ike menu sele awo dole agbo mefiasia bakple nu seto ela deoda nu se bena wa deo nu se bena wa tsoe akewo nu se bena de nu se eye wa wodo nu se to ele agbo mefiasia le Yesu penkome yenye apeto ape asi obe mau pe asi ike atem ahoname ike atem aname nutifafa mau pe nu se ike atem aso bugbowo yeye bakple trotro agere agbo me ebe kpoeda ele no be na kpoeda ele be na de na tro wonku wo tamesusu wo ji eye wo ametiade na troeda le nu bubu de pepe yome eye kpoda Kristo ike le Calvary na kpo Kristo eye na kpo Kristo yike nu selesi ale gbegbe na wa khona o wa de oto nu von pe babla de pepe me fiesi ya ele woge mebele fiesi ya ele woge na wo ebe kpoda Yehowa pe alometo de me be mahona ame o eye yepeto mechi be masenu o Yesu atem asenu eyo asenu atem akponu eye ele nu kpoge eye ele kpo le tepe kenele eye le kapopo ikeme na wonya mechocho e na gbe apeto nyenye sila apeto me jibede na khonam cho nu fon yo kata blam dare oh elle a des le agbome eye yepe nu se ike denamea nu se lesi ale gbegbe na wa ho to nu sianu yokata blau dare lo dare nu voma me a ho to simele Yesu penkome minam ya kpapupu velia egbona mi le pupu velia me egbobe ke bom mi ape voda dawe clan mi akple mi ape maula dome eye mi ape nu von we nabe wo la nu kumedemi be magado to mi o egomede minya yado yire nele tepea eye kwa eye amebubu decha ele tepema eye pedenu to amede le ogbakle pedenu to adome eye amede ba titre de ogbakle ameike atem asona alo ameike atukawo amema eva khenkume nawo abeglinene eye eva mao bakple Amerike akperenu tiwa alo perenu towa amereva titre do gbakple dome de lawa amereva le titre le gbakple de lawa pe dodome from your killer amereva mao ogbakple wo doyola dome eye nous vont vraiment eye neyibe nebe yakponwa na kpobe eglide
ma ogbakple gadela dome eye apeto ape abome toreme o eye yepeto mechi o be ma senu o ke bon mia pe nouveau dadawe klan mia pe maula dome mama pegli le ogbakple de la dome ogbakple pede nuto la dome eye ma ogbakple dome mi pa nu se yike adeoda cho babla yo kata menele eye enu inawa ele na le gbe o mi po egliada eglia wonto we so glia so do le tepema eglia ye le ogbakple de la dome eglima ye le ogbakple pede nuto adome eye na gbaglima ne le gbaglima dare le fiansi ya na po be nanko emu ahu eye apeto ape asi adegbo eye didudu avana o eye maupenu se adegbo eye dede popo aswasi o gake miape ke bon miape vodada we klan miape mau dome eye miape nu von we nabe wo gla nu kumedemi bena mi kwa eglima mia tutui poani le agbesi agbeme le agbome amia mu glima eye le wo pome me amia mu glima fu anyi le wo ametiame le wo agbe ediwa me eglima mila tutui nu von pegli vodada pegli didada peglima mila amui eye mawu pe asi akanti o le fiensi ya mia kwa pepuiton lia e la bena po asi nami eye vodada le miape asibi donu miape nuyo dalakpa eye miape adeo gblo anya tofu eye le pupu neliame egblo na mi le pupu neliame ame adeke meli si bia jojo nyenye tase na o eye ame adeke me drua vonu de etepe o wodua nude nujojrua onu eye woda alakpa wofo ahia kame pofu hechua jogbe enu voin pe bledede wofo fu jogbe obe nu voa fiesia trova dovo ne le wode kakple mawu le fiesi yara totro vala nenyi be ne de hagbakple nuso kata to le fiesi ya totro agere agbomele Yesu pe nkome don kweji mama pe glima mama pe gliade o nyape nu von pe vovovo yemi so tu glima yemi so do glima anyi nyape didada nyape vodada pe gli pe yemi so mi tutu glima po anyi eye na tro jime eye na tro gbogbo eye na gbobe nanko pe vovovo mo didada pe vovovo mo yike me so tu glile yen gba pe ma udo me a me mu glima po anyi eye ale Kristo yikenye dela Kristo yikenye miape dela agere agbome Kristo adeu atro agbo kekekem eye agbo anyowu le Yesu penkome mina nemi akpo lododo tabla fefoni nyakli chokpupu itolia lododo tabla fefoni nyakli chokpupu witolia obe amesi chonu yepe didada ojila ma jetino ye komede donkweti eglia yenyenuko nape nous vont pe brico yemi so tu glima nous vont vodada pe gli mi doglia nyantowe doglia dare eye esimeye na tutu eglia afuanya ne jibe nko ne gbatrove le donu saint eglia ne gave so nous so le choglia eye ne va so nous so le choglia nous vont pe glia ne so nous le chom ale gbegbe na ebe amesi so nous cho yepe didada ojila ma jejine o amesi cho nous yepe vodada ojila ma jejine o chesi ya wo ya ma cho nous wo vodada oji o amen apetoa aklo nous vont madale agbome nous vont pepe de siade na tutu poigni na gbe poigni eye nous vont de siade yike webe nous vont ma yike le didum le agbome nous vont ma yike titre de agbome o ma cho nous vont oji fiesi ya o nyenya ya do yire
nenyi be nu vɔn di wɔla de eye nu vɔn di wɔla ma ele abe dan ne eye dan agble o adu o eye ne le sɔ nu sɔ le tsɔ edzi ne sɔ nu sɔ le tsɔ dan dzi de dan ma dzi de gbe ma de nu vɔn di ma de eye le nu tsɔ me dzia ne gale gbegble wɔm ɖokui o ne gale nu vɔn di wɔm ɖokui o eye anɔ tsi ɖe dzi eye esi wo le tsi eye ne sɔ nu sɔ le tsɔe le sɔ nu sɔ le tsɔe agble nu le ŋuti o ne le sɔ nu tsɔ nu vɔn wa de o Mawu ƒe amenuveve ma va na o eye esi Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ kple Mawu ƒe lɔlɔ me va na o ta Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ma va na o eye Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ma sɔ asi o elabena ne kpɔtɔ ku ɖe nu vɔn wa ŋuti gake la nenyi bena ne gblɔ bena ɖe nu vɔn sia ɖo la do ko le agbenye mea ne do koa nakpɔ be ŋkɔ tsɔtsɔ ke ava na o ebe ke ame si ke ʋue me eye wo dudzɔe la menyi be na ʋue me ɖeɖe ko o. Mikpa ame aɖewo yina tsɔtsi kɔsi ɖe agbe woyina sɔleme kɔsi ɖe agbe eye woʋu na eme be aƒetɔ nu vɔn le eme nye lo enu yi ke medze be mawɔa ye me fɛ wɔ eye enu yi dze be mawɔa nye mewɔ ya o eye woʋu na eme ne woʋu eme vɔ wotrɔ yi ɖe aƒe me wogatrɔ yina edzi eye kɔsi ɖe yi agakplɔ ɖo la woʋu na eme be aƒetɔ ame vɔ̃ɖi ye menye ame vɔ̃ɖi ye menye eye nenyi be nenyi be nu vɔ̃e nakpɔ la meke ate me anɔ te o eye woʋu na eme emegbe wogatrɔ yina wova na dudoƒo mɔnya kaka eye wosena Mawu nya eye wotsɔna woƒe agbe nana Yesu Kristo wobe meke wodzi be woasɔ ƒe agbe na Kristo wokɔna asi dzi wogblɔna bena nu vɔ̃ le eme nye nu vɔ̃ le eme nye nenyi be takpekpe akpa avɔ koa wotrɔ yina ɖe aƒe me ye wogba yina nu vɔ̃ wɔwɔ dzi eye nu vɔ̃ ƒe glia egama na wo gba kple aƒetɔa dome nu vɔ̃ mama ƒe gli ma egba nɔna wo gba kple ɖela dome gake la ame si ke ʋue me eye wotutsɔe la woave enu eye ame agblɔ bena ɖe mesɔ nu vɔ̃ ya mekɔe ƒu gbe be metutu glia ƒu anyi eye glia me gbɛ mama ƒe glia yi ke le nye gba kple Mawu nusɔ katã tɔ adomea metutui megbɛ ƒu anyi ebe ame ke ʋue me eye woɖe asi le eye wotutsɔe la fiasi ya esime mɔnukpɔkpɔ ava ɖo na o fiasi ya esime mɔnukpɔkpɔ ava na ʋu wo nu eye na ʋue me gba kple wo dzi eye na gblɔ be nye ma de mɔ na nu vɔ̃ ya be ne gatrɔ gbɔ va ko gblɔ nam be amen nye ma de mɔ na enu sia bena ɖe wòakpɔ nusẽ le agbenye dzi ke o gblɔ nam be amen bubu eva esu nenema ebe tsã la emɔ vɔ̃ɖia ye metsɔ fifia ɖe nye maganɔ eƒe geɖewo nye si metsɔ mɔ ma eye nye magatsɔ emɔ ma azɔ o ebe ame si ke ʋue me eye wodzudzɔe la edzudzɔ yeƒe nu vɔ̃ katã woave enu Mawu ave nu fiasi ya Mawu ƒe tsɔtsɔke egbɔna na wo le fiasi ya eye Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ gbakple yeƒe dziɖuɖu yi ke le ɖeɖekpɔkpɔ me yi ke ele va agbo dzi eye naɖu nu vɔ̃ dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ dɔwɔwɔwo tatɔ̃ miakpɔ kpukpui blavevɔ adelia ebe miawoe ebe miawo Mawu fɔ dɔla ɖe tsitre na gbã ame yi ke dza ɖe wò ale ko yɔnɛ hã mebe ɖe ame ke dza na wo ɖeɖekpɔkpɔ ale ko yɔnɛ o ame dza na wo dziɖuɖu ale ko yɔnɛ o ebe miawo Mawu fɔ yeƒe dɔla ɖe tsitre na gbã ewoe wòfɔe ɖe tsitre na gbã ne sɔ agbo na Yesu blibo ne sɔ agbo na Yesu eye meɖe ɖeke da le mo eye ne do le nu vɔ̃ me eye ne va ɖela gbɔ eye esime ye ehiã be woawɔ nanye ame gbãtɔ megale gblɔ be o ma gblɔ be ma de ŋgble so ŋuti mawɔea alo nye mawɔea ma do lo alo nye ma doa ma do le fukpekpea mea ma do le nukpea mea ma do le nu vɔ̃ ƒe gbegblea mea fiasi ya ebe de ma doa ma do le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ mea fiasi ya woe la nye ame gbãtɔ mebe woe la nye ame gbãtɔ mebe ame gbãtɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe miawo Mawu fɔ yeƒe dɔla ɖe tsitre na gbã eye wòdɔe ɖa
be wa yirami le esime be miadome amesiame na trocho yepe nu yepe vodi nyenye me. Amen. 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 In turning away, be miadome amesiame na tro le doje sinuya looking at something, yadoya na no na de pom eye zigba to ke na kwa anu ala avodi enu evwe enu manyakpo eye na le po egba to ananyeko eye na ga po ke eye maga vodi na wa bali ne po zigba to ke eye na ga no pom kaka ko yeponu avano joji na o yadoyire nu vode ne ma wolema zigba to yike ne chaka gbaple nu voma zigba to yike le geje nu voma mea na sele de kombe o nu vodi kaya mewo nu nyanyara kanye siamewo eye ne gale wom eye ne gatrova we gavatro le wom ko kwa eye ne gavale le nkudenchi gale wom kwa nu voma lava no vivi na o fifia apetwa atro no mema eye ne le gava ne le po azon sala ne po ne evivi na o ejona china o vo apetwa de e la tro ebe atro da cho vodi nyenye katame apetwa awe na ofiesi ale Yesu pen come minami akpo Yohanes pe agbalegban to taton pupinelia Yohanes pe agbalegban to taton eye minami akpo pupi enelia eglobena eye wo globena amesia meke wonu fon la e da seju dase apetwa me jesi nko dope ke la sio alo achekpakpa ike la sio alo he ike ne ko alo suku ike ne de apetwa me nya enuma dope ke ne lele amegbeto mu ne be ameade wonade ike titre de esianchi kwa olene eye ame matem aglobe na re enyenye apetwa ame aleke olo matem aglobe enyenye apeno ame aleke olo voa esia la me jesi nko ike la sio alo ame ike ne nyele amegbeto adome o eye amegbeto adome o eye matem aglobe na enyenye soleme aleke mevi ao esiamenya enyama deke o ebe amesiame si wanu von la eda sehaji eye nouveau yenye seji mawo eye America pe koeli ike atem ademi yepe nko ike la siwa matem adeo eye ameinenye amenkumenenya matem adeo wo soleme ponko matem adeo eye konu wo de ke matem adeo eye wo vosa wo de ke matem adeo eye wo subo matem adeo minami akpokpukpi atonya eye mienye bena eye ama ye gomenye Kristo ede dokufia bene ya cho nyape nouveau aye ye de kapekwe de dokufia Yesu Kristo de kapekwe fofola doda to jipo bena wa cho nyape nouveau aye fiensi oye mebe fiensi oye lo eye nenyi be adomu vevi awekple edi eye na wekple nyatepe toto eye na kpo apeto me jesi menye be wenye nye de la ewe atem anam de kpokpo nye tonye matem ade do kunye o eye nye soleme matem adem o Yesu wore kapeko e atem adiame eye nenyi be ne wekple jiblibo le nyatepe toto me apeto ade o eye nouveau de kemele eyame o ade oto nouveau sime eye wa de oto nouveau kata mele Yesu pen come amen. Point number 2 now. Dope velia azon le dope velia gadede cho amekako ple ejrope mo amejrodo ovana yadoyi ola gede jureme omele juma mesan lo eye nebe mile powa wonyina amejro wopenu wona mesona papre juame toto wopenu dodo mesona papre juame toto wopenu wona eye nenyibe nenanyi kpo eye ne eye ne mianu eye amejroa activity eventually elewo
le nuwa gbegble va gena de miape agbeme le miape agbome de enu do le onye amedzro eye wo gena de miape agbeme eye amedzro mawo enu dzro to mawo wonye emo yiko gena de miame eye no gena miape agbeme o gena de miabe pomeme eye o vana gbakple nu von fifia Kristo ya va. Alléluia. Kafu kafu na mawu esime we amatem ado Jesi amedzro maori Kristo yikenye delade Kristo yikenye miape hola Kristo yike gblena dowo fondio kata dome Yesu ya atem ado Jesio Yesu ya atem ajesio e wa gble dome la gbome yado yiri amedzro maori o sona dolelo vana ye dolele ma va dore konji pe machine de ke matem akpe o eye machine de konji obo le la mese me fu amele la mese mu oh konji pe machine mo matem akpa amedzro ma o va azore apeto ma unu so katato ado Jesu eye wa nya o da la gbo me le fiesia amedzro de siade nous saint dro to de siade eye vondi nous dro vondi de siade eye adisiame yo kata le ble la mese openya so atajika ka le afogome le fiancia apetwa adoda le agbome le Yesu penkome minami akpo Yeremia tawi aton le Yeremia pe agbale tawi aton ma klito pupui ebe macho awo akobli awa vupli o macho awo akobli gasesi akobli glisese na jukosia eye ne wo apakli o la o ma pejo o ebe ela bena melikli o emanye Emmanuel ebe melikli o ne ma hona o eye ma de o apetola ye gble pipi blave for de kelia le pipi blave for de kelia me ebe ma de o le amevondi o si me amen amen apetwa le fiancia to yepe nu senji apetwa le fiancia to yepe amenuveve nu chikoko ekple ganyenye me ebe ma de le amevondi o si me eye ma ho le nu tasela o pe fegome nyakpo Yesaya chapter 54. Yesaya tablaton vovi. Yesaya tablaton vovi kuku wi andrelia. Ebe lanu sia lanu iko tudenchi o la majeji o. Ejro nous amejro mao lanu le aussi lanu tablaton vo ne kuku wi andrelia enu makpo do le aussi o zana yo so gbe na me pe agbe voi Blona apetwa be apetwa me vueme apetwa me gbenda le gbo apetwa me chodo kunye so na blipo bakple ji blipo Yesu me so do kunye so na wenye delanye wenye holanye wenye apetonye wenye gadelanye wenye ameke anam jidudu weva be ya nam jidudu eye ne le blona apetwa le fiancia be apetwa me va eye ne va bakple ji blipo apetwa nuto agble lanu sia lanu agble wodome lanu yo kata futu atude akpome agble le Yesu penkome ebe lanu si wo tude nu ola majeji o eye abufon adesio kata chode nu ole honu esi anye Yehowa pe dola o pe domenyinu eye wo pe jojo nyenye cho gbonye Yehowa ye gble. Somebody should have shouted amen. Galatians chapter 1. Galatia to tagba makli chokupu neliaji Galatia to tagba nyakli chokupu eneliaji amesi cho yento do kuhena dem nyapenu vota amesi cho edo kuhena echo do kwisona mikwa mama pe glimadi
fond bubu ma ye n'appelle nous vont pe kpeo ike mi so tu glima ike le titre sensede ebe ye de kwele sigbe na de nous sede kemele anyigbaji nous sede kemele amegbeto me atem atutu glima fu anyo eye Kristo yavaro Kristo amesi cho edo kwikena de nyanu vonu chi bena ya demi acho hiheme hihe vondisi ame fiansi ya ye konye fiansi o eye ne le tro me gbeto nu von mame eye ne klasi kona apeto Yesu Kristo ne ko Yesu atu abe wonto wo apeto we ne eva bena ya de wo cho hihe vondi sili fifi si ame le mawu mia fofo pe lolonu lanu. My time has come. Nye eyi lavado blobe nye gapopolade Time of deliverance. gade de pe gapopoade jidudu pe gameasu doyoyo pe gameasu nam nye nukunu pe gapopoade amen fiesia ne le fo eye ne trode apeto Yesu Kristo nchi nu fo mo katari o lage eye nu se Yesu pe nu se awo dole agbome me va do pe ton ya azon le do pe ton lia jidudu de dolelo pe gbogbon fonji jidudu amesi amede ne to libe jidudu blibo gbobe jidudu blibo jidudu de blibo Doglila be jidudu egbeto jidudu ike anu anyida dogli sesere be jidudu ike anu anyida jidudu mavo dogli sesere be jidudu mavo efa be ya nami jidudu ninya ya do yire amede avagbo eye ame acho nade sonao eye enua akpota o cho efondi de sia de sime eye neyibe amegbeto gbo efondi acho a akpo be na akpokonua akpota o eye akpokonu ma yike ame acho na o akpota o domahi le yide ape eye le ope foju kome eye o sonde sona ebe khonu acho ape egbe me sonu ya sole no eye enu ya akpota o enu ya ana o jidudu enu ya akpota o enu mare nu sere kamele si o boye nte pa gbera boye pe pomera enu yo kata wo chona o de nu sere kamele mo anyi gbajinu de ke nu semele mo voa Kristo nto Yesu ikenye apeto ikele jipo apeto eye Kristo nto Kristo fia oji fia apeto neibe Kristo nto eva egbanua ekake eye wo de nuada enu yo kata ikenye abosantori nu san le Yesu si bena wa gba ofu anyi enu kokko si anu kokko ikele agboma Yesu agba ofu anyi Yesu ana ojidudu eye Yesu pe jidudu wa akplodo itepe si atepe na du dololo oji eye na du gbogbo fon oji eye esi ayenye enu ike apeto ava be ya wo eye ye ova bena ya tona o eye dolele si adolele ikele agbome vefese si avefese ikele du agbo jita kakavana egbegbe enu ma okata dolele ma okata wa poto pa gban wa jofin si ale Yesu pe nkomi nuku gbaname ye khenkume na o ye matem akpo ma amekele nkona o nuku gbaname ma enyegli ye apeto atuti kwanyi le fiansi ya klibo made yike na obe nu se ewe be ne klibo eye nu se de kemela si o eye wo we be na ne tite pedeka le fiansi ya apeto ale o fon titre le Yesu pen come ela pena nuko Yesu Kristo yenye ameke va be wa nami jidudu nya kpo jidudu de dolele si adolele eye mia kpo jidudu de gbogbo fon de pepeji leko wero le Mateo pe agbaleta amenyi makle chokuwi adelia Mateo tani kuwi adelia bena esime que esi fien dola wocho amegede si o gbogbo von le wo mela va egbo eye wo gblonya ke nya gbogbo von odogoe gbogbo von de kemeli yike atem anote
yi ke atem adu alo gbɔgbɔfɔ ɖeke meli ke Yesu ƒonu pɔkoa gbɔgbɔfɔ anɔ tia be awa melio ema yenye enya yi ke wotsɔ wɔ dziƒo kple anyigba le gɔmedzedzea me la nya la li eye Mawu ƒe nya la enya la eli kpakple Mawu eye nya la enye Mawu eye nya la va zu ŋutilã eye wonɔ mía dome eye míekpɔe yeƒe ŋutikɔkɔe. Nuti kɔkɔe abe Mawu ƒe tenuvi la tɔ ene ade dɔléle sia dɔléle ɖa le agbo me mikpɔa esi fia ɖo abe aleke fia ya ɖo wòtrɔ ya nene eye Yesu Kristo yenye eya ma ke etsɔ egbesɔ yi ɖe mavɔ me Yesu yenye eya ma ke Mawu ƒe nya awɔ dɔ le Togo ƒe anyigba ya dzi le radio dzi ya le television ya Mawu ƒe nya awɔ yeƒe dɔ le teƒe ya le mediawo dzi Mawu ƒe nya awɔ dɔ eye esi fia ɖo la wotsɔ ame geɖe siwo gbɔgbɔ vɔ le wo me la va egbɔ eye wogblɔ nya he nya gbɔgbɔ vɔwo dogoe eye woda gbe le ame siwo katã ame nenie Yesu da gbe le wo ŋuti hã mebe ame nenie ate ma kpɔ dɔyɔ egbe o ame nenie Yesu ate ma yɔ dɔ egbe ma hã. Eda gbele ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la ŋuti ame nenie Yesu wɔ ame nenie ŋuti Yesu da gbele le yi ma mo ewo da gbele wo katã ŋuti mikpɔa dɔléle ɖe yenye futɔ na eye kplibɔ enye amedzro le lãme na wo eye teƒe sia teƒe yi ke Yesu kpɔ dɔléle ma le teƒe sia teƒe yi ke Yesu kpɔ amedzro ma le amedzro ƒe nɔnɔme ma yi ke ne mele nu tsɔm edzi o ne wo ŋutɔ mekpla asi kɔ ne ku ɖe ŋutigli gã o ne be mele gblɔ be o nye ŋutɔ tɔ nye o kanse nye o dɔléle nyea o abi le dɔme nyea o nuku gbaname nyea o nye ŋutɔ tɔ nye kplibɔ dɔ ya tɔ nye ne wo ŋutɔ meku ɖe ŋuti o eye ne klo nu le dzi na Yesu bena ɖe Yesu kpɔe ɖa Yesu ana wo dziɖuɖu ɖe dɔléle ma dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me elabe egblɔ bena kɔ eda gbe le wo katã yi ke le nye nuɖusi me wo katã yiwo katã le ŋkɔnye wo katã yiwo katã le redioa dzi yiwo le se ŋkɔnye ɖa wo katã yiwo le woƒe aƒewo me wo le se ŋkɔnye aƒetɔa agblẽ dɔléle sia dɔléle ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu kantio wɔe ɖo le kpukpui adrelia ɖa bena woawu minya enu siwo katã Yesu Kristo wɔ ɖi mewɔe le ale yi ke yame ale ɖo le teƒe ma lo menyi bena ɖe ale yi ke nu yi ke le dzɔ le teƒe awo enu yi woŋlɔ da ɖia ne va me ebe kpɔ ɖa wodzi vi na mi ebe kpɔ ɖa wona mi vi ŋutsuvi eye wodzi wobe ɖetugbi la pe ye dzi ale bena wòave me eva me bena ɖe Emmanuel Mawu li kpli mi eye Yesu va abe Emmanuel Mawu li kpli mi ene menyi bena le nu si ke menyi be nu yi sem ne le lãmewo ŋuti o lo va eva bena yeaɖe ga eye wòaɖe dɔléle wòaɖa le agbo me abe ale yi ke wòdza wɔe le fiasia nene eva bena ɖe ale yi ke woŋlɔe ɖi nyagblɔɖi yi ke woŋlɔ ɖe ŋuti la ne nyagblɔɖi sia ne wòava me be ne wòawu nya si woŋlɔ ɖi to Yesaya nyagblɔɖila dzi la nu bena eya ŋutɔ tsɔ míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo kple dɔlélewo ɖo eɖokui dzi ne le sɔ dɔléle wa sɔ ɖo yeƒe ŋkume nuku gbaname wa kplibɔ wa edɔmadamada wa kanse wa ne le tsɔe sɔ ɖo aƒetɔa ƒe ŋkume fiasia la atsɔ wo katã adzoe
minami akpo Marco taton Marco tave kpikpi atolia ke esi Yesu kpo wo pe xɔse la ekpo benade wo va gbakple xɔse esi Yesu kpo benade wo yi de xɔatame yo va de singliada eye wo didi amea to xɔatame kaka va to Yesu pe nkume ke esi Yesu kpo wo pe xɔse esi Yesu kpo esi Yesu kpo wo pe xɔse la benade egblona lame tututo la bena vinye xɔse ke la si o eye ne va fie si ya eye ne le kpɔ mɔ ava me na o Yesu awe eye esi Yesu kpɔ wo pe xɔse la egblona lame tututo la bena vinye wotsɔ wo nuvɔ ke o mikpanu ke Kristo wɔ le teƒe ya ewu afɔɖeɖe gbãtɔ enye be tsɔtsɔke nuvɔ ƒe tsɔtsɔke xɔxɔ woaɖe tso nuvɔ me woagble nuvɔ ɖa le agbo me woatutu mama ƒe glia ƒu anyi le agbo me aklɔ nuvɔwo ɖa eye etutu glia ƒu anyi ebe vinye nyɔnu vinye ŋutsu wotsɔ wo nuvɔ ke o ke le ema megbe ne be ewɔ nu gbãtɔ avɔa menɔna te ɖe teƒe ma o eyina edzi yina ɖe velia dzi le agbo me Yesu awɔ gbãtɔa eye ne wɔ nu gbãtɔ avɔa manɔ te ɖe teƒe ma ayi ɖe ɖoƒe velia dzi eye mikpɔ kpikpi wolia le kpikpi ewolia me ke ne mianye bena ŋusẽ le amegbetɔvi la si be wòatsɔ nu vɔ̃wo ake le anyigba dzi egblɔ na lãmetututɔ la bena ema yenye nukɔ le kpikpi ɖekelia me ebe mele egblɔ na wo bena tsitre eye natsɔ wo aba ne nayi aƒewo me eye nayi aƒewo me ele nu ƒom na ame yi ke kplibɔ ema lo nutsu ma yi ke kplibɔ nutsu ma yi ke mlɔ anyi da ɖe nutsu ma yi ke nusẽ ɖeke megale yeƒe afɔ me bena wòate ŋu atsitro dɔléle le ƒu anyi Yesu ƒonupo na nutsuma Yesu ye sɔ dɔle yeƒe nya tsɔna dɔyɔyɔ vana yeƒe nya tsɔna nusẽ vana yeƒe nya Yesu Kristo yenye eya ma ke tsɔe va yi egbesɔ ɖe mavɔ me eye yeƒe nya le fiesi ya la atsɔ nusẽ ava agbo me yeƒe nya atsɔ dɔyɔyɔ va agbo me yeƒe nya atsɔ gaɖeɖe va agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe tsɔ wo aba eye nutsua megblɔ bena o ŋutɔ le kpɔ be megbɔdzɔe o ame ne ekɔm va teƒe atsɔ awo ŋutɔ ne kpɔe nye mate mo ɖe enu yi ke koye Kristo be na wa nate mu awɛ ne Yesu tɔnɔ be ʋu wo nuku koa o ma gblɔ be o nuku gbana me nye mate ma kpɔ nu awo enu yi Yesu gblɔ na be wɔ ko awɛ na wɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ne Yesu gblɔ na bena ɖe eƒu ŋeŋewoawo wotsa be tsitre ne la zɔ azɔlia o mate ma gblɔ na Yesu be o kpɔ Yesu ebeki ye me sɔ zɔ va nye mate ma awɛ awo Yesu nu yi ne gblɔ na be ma wɔ ama wɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me enu yi wo gblɔ na be na wɛ na wɛ ne Yesu gblɔ na be tsitre le kekevi ma mea o mate ma gblɔ na o kpɔ Yesu nye mate ma awɛ o ɖe o nye mate ma awɛ o ŋutɔ le kpɔ kekevi me le enu yi Yesu gblɔ na be wɔ kɔari gblɔ be aƒetɔ mate mi wakafu Mawu elabena mawɛ eye ale nasɔ wo susu asɔ de dɔwɔna me eye natsitre eye Mawu ƒe ŋusẽ aƒetɔa ƒe ŋusẽ ado go le teƒe ma tututu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe mele gblɔ na wo ebe mele gblɔ na wo tɔxɛtɔxɛ ɖe mele egblɔm na wo nenye bena ɖe dɔléle ɖe le mɔ le teƒe ma ya dɔléle ɖe le agbo me aƒetɔa le ƒonuƒo na wo tutututu ele ƒonuƒo na wo ɖe dɔmadamada ɖe le agbo me ele nu ƒom na wo tutututu ewo tututu Yesu le gblɔ na nenye be gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe le agbo me eye edze ko bena enua le teƒe ma eƒe geɖewo nye si va ele nu ƒom na wo le fiesi ya tututu eye nu Yesu gblɔ na be wɔa na wɛ matem wɛ mebe matem awɛ mawɛ eye natsɔ susua asɔ de dɔwɔna me eye ne le kɔe de dɔwɔna mea enatsɔ wo aba mele gblɔ na be natsɔ wo tsitre natsɔ wo aba nayi aƒe me kpukpu wuievelia le kpukpu velia me tete wo tsitre enumake eye wo tete wo tsitre eye enumake etsitre lo etsitre eye wotsɔ yeƒe aba edogo yi eyi aƒe me kple daseɖiɖi gblɔ be ma yi aƒe me kple daseɖiɖi madzo yi aƒe me kple daseɖiɖi matsɔ nye daseɖiɖi ayi aƒe
teƒe sia teƒe ke ne le ɖo lo wo ɖeka pɛ le xɔa me tututu fifia le mɔnya ya sem wo ɖeka pɛ le teƒe ɖe eye ne le nya ya sem ne le aƒe me alo ne le tele dzi alo ne le radioa dzi alo ne le mediawo dzi yaʋalawo dzi teƒe sia teƒe ke ne le aƒetɔa ƒe nya ele va na wo kpakple ŋusẽ nukunu ye natsɔ ayi aƒe me fia si ya le Yesu ƒe ŋkɔ me eye enumake eye wòtsɔ yeƒe abala edogo nyayi tututu Yesu gblɔ ye lo edogo le wo katã ƒe ŋkume nenema bena kuvia ɖo wo katã eye wo kafu Mawu gblɔ bena miekpɔ ale nu siawo tɔgbe kpɔ o azɔ gaƒoƒo aɖo azɔ gaƒoƒo nya de nye eyi ya va ɖo vɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe eyi gaɖeɖe ƒe eyi dziɖuɖu kpɔkpɔ ƒe eyi dɔyɔyɔ ƒe gaƒoƒo nya de nye nukunu ƒe gamea ɖo vɔ nye gamea ɖo wo gaƒoƒoa de azɔ mebe wo gaƒoƒoa de azɔ vɔ mia bɔbɔ ta eye mia nuku mia abɔbɔ ta mia nuku donkwe dzi bena enya eglima yi ke mietsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ƒe sima nu vɔ̃ ƒe kpewo sɔ ɖo eye exe mígba kple Kristo dome va ŋusẽ le Yesu si bena wòagbã glima eye wòatutu glima ƒu anyi nu vɔ̃ ƒe glima ŋusẽ le Yesu si bena wòaɖe ɖa le agbo me enu yi ko hiã be wòe nawɔ ɖe yenye be naʋue me eye woatsɔe ke o eye nagblɔ be aƒetɔ menye be ŋusẽ le asiwò eye nye ya me sɔ gbe eye nu vɔ̃ nyewo katã medzi be nàlɔ wo dzo yi eye gblɔe nɛ eye aƒetɔa aklɔ nu vɔ̃ mawo katã ɖa kpakple yeƒe nukunu ƒe ŋusẽ ɖe ne sɔ gbea mebe ɖe ne sɔ gbea o masɔ nu tsɔ nu vɔ̃ ɖeke dzi o lo maku ɖe nu vɔ̃ ɖe ŋuti anɔ ta kpɔma be yaya la nye ma da si o nu vɔ̃ ɖe sia ɖe egli sia gli mama ƒe gli yi ke le wo kpakple aƒetɔ Yesu Kristo domea woatutu wo katã ƒu anyi pipi la miabɔbɔ ta eye mia nuku ne le sɔgbe na nu sia eye ne le dzi be aƒetɔ ne tsɔ nu vɔ̃ sɔ ke o eye wòalɔ nu vɔ̃ wo katã ɖa le agbo me teƒe sia teƒe ke ne le nakɔ wo asi dzi donkwe dzi meke la nye amegbãtɔ enye la nye amegbãtɔ megahe ɖe megbe o zeɖeka atsɔ nu vɔ̃ wo adzo ɖa le agbo me kɔ wo asi dzi teƒe sia teƒe ke ne le teƒe sia teƒe ke ne le megasɔ nu tsɔ nu vɔ̃ wawo dzi o ne le dzi be ne tsɔe ke ye eye aƒetɔa atsɔe ke o eye nagblɔ na aƒetɔa bena ɖe o aƒetɔ nye mele dzi be nu vɔ̃ yawo ƒe dometɔ ɖeke nagakpɔtɔ le agbenye me ke o. Eye aƒetɔa anye bena ɖe egbe ɖe ne ɖi alɔ le nu vɔ̃ gbeɖegbetɔ ne ɖi alɔ le me ne trɔ le wo yome eye ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi o aɖe wo tso nu vɔ̃ me ɖeɖekpɔkpɔ ma asɔ asi o teƒe sia teƒe ke ne le ne kɔ asi dzi ɖe o Mawu ne yra o la Mawu ne yra o ne kɔ asi dzi na tsitre eye natɔ gbɔgblɔ ne be aƒetɔ nye ya lo aƒetɔ Yesu nye ya lo mele dzi be nu vɔ̃ yiwo katã me wɔ anatsɔ katã akem eye aƒetɔa atsɔ awo ake o gbenuɖa le gbɔ ʋue me na gbenuɖa le gbɔ megasɔ nu tsɔ dzi o klo nu le wo dzi gblɔ be aƒetɔ nu yiwo me wɔ tsã va yawoawoe ya lo agbe yi me nɔ tsã ye nye si enu yiwo me tsakana tsã va yawoawoe nye si enu yiwo me yɔna me gbɔna woawoe nye si enu yiwo me nona tsã va yawoawoe nye si klo nu le wo dzi na ʋue me eye nagblɔ na aƒetɔ be aƒetɔ to wo amenuveve me to wo nublanuikpɔkpɔ me megbe nu le wo gbɔ to wo amenuveve me to wo nusẽ me nye magatsɔ mɔ ma ke o eye aƒetɔa atsɔe ke o eye nublanuikpɔkpɔ ava na o eye ɖeɖekpɔkpɔ ava na o eye gaɖeɖe blibo ava na o eye xɔxɔ ƒe dzidzɔkpɔkpɔ aɖɔ wo dzime fũu eye nàdo dzesi bena azɔ la Mawu vie menye wɛ gbã ʋue me eye nàgbenu le gbɔ ʋue me nàgbenu le gbɔ gbenu le nu vɔ̃ ma gbɔ gbenu le nu vɔ̃ ƒe agbe ma gbɔ nye magazɔ mɔ ma dzi o nye maganɔ
nu vɔ̃ ƒe agbe azɔ o aƒetɔ tsɔe kem aƒetɔ ɖem eye aƒetɔ awɔe na o azɔ mado gbe ɖa gba kple o asiwa nenɔ dzi le teƒe ma eye nakpɔtɔ anɔ tsitrenu eye teƒe sia teƒe yi ke ne le teƒe sia teƒe ne le Togo ƒe duyame le Afrika le teƒe sia teƒe kɔ wo asi dzi eye ne tsitre na xɔse bena pipi le agɔ hã wo ɖeɖekpɔkpɔ ƒe yiya ava me na o fofo míede akpe na o egbe eye míeva mi le bia wo nublanuikpɔkpɔ mi le bia wo tsɔtsɔke na ame sia ame yi ke sɔ nyaya vevie eye wo bia wo tsɔtsɔke natsɔ woƒe nu vɔ̃ ke wo eye medo gbe ɖa be Yesu Kristo yi ke ku le nu vɔ̃ katã ta le Kalvari ƒe atisoga ŋuti aƒetɔ medo gbe ɖa be wo nublanuikpɔkpɔ wo lɔlɔ wo dɔmetɔtrɔ natsɔe ake wo le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ medo gbe ɖa bena woƒe fɔ̃ bubu ɖe sia ɖe fɔ̃ɖiɖi ɖe sia ɖe nu vɔ̃ ƒe fɔ̃ bubu ɖe sia ɖe yi ke sɔ fukpekpe mavɔ va medo gbe ɖa be fukpekpe mavɔ ma fɔ̃ bubu ma katã ne ɖe ɖa le woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye medo gbe ɖa aƒetɔ be fiasi ya la nanye woƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fiasi ɖo kpe dzi ɖo kpe ɖeɖekpɔkpɔ ya dzi gba kple dzidzɔ ɖo kpe ɖeɖekpɔkpɔ ya dzi gba kple ŋutifafa le woƒe susuwo me ɖo kpe ɖeɖekpɔkpɔ ya dzi gba kple kakaɖedzi yi ke age ɖe woƒe dziwo me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpe na wò aƒetɔ elabena mexɔ se menye be eva me le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Mawu ne yra o kpɔtɔ nɔ tsitrenu eye they give the paper to fill and all those details joyfully, happily, honestly, sincerely. You feel that paper. Kpɔtɔ nɔ tsitrenu eye nasɔ fonu nasɔ kaƒomɔviwo azirika ewoe kɔ asi dzi eye nesɔ agbo na Yesu Kristo natsɔ kaƒomɔviwo azirika eye na aŋlɔ nu kɔ wo ekɔ yi me ne le edɔ yi ne wɔna na ŋlɔe ɖo ɖa mi to fon nɔmba si woyɔ ge ma la fifi la dzi eye woakpe ɖe ŋuti o eye le madzidzi me amewo ƒe ame agatrɔ va eye wòado gbe ɖa le mía ta eye dɔléle sia dɔléle gbɔgbɔvɔ sia gbɔgbɔvɔ yi ke le mía dzi ɖum sa Yesu ana mi dziɖuɖu ɖe woadzi so azɔ dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ewoe tsɔ agbo na Yesu Kristo ewoe sɔ dzi blibo eye le nyateƒetoto me ne sɔ agbo na ɖela Yesu Kristo na ŋlɔ nu kɔ ɖo ɖa to fon nɔmba siawo si nage ma la fifi la dzi 99 36 75 natem ayɔ eye nana nukɔ kple kɔ yi me ne le teƒe sia teƒe ke ne le natem aŋlɔe ɖo ɖa natem ayɔ agblefa natem aŋlɔe abe message ne asɔ ɖo ɖa to 99 36 75 alo blasieke vo asieke blaton vo ade blandre vo atɔ̃ alo 90 27 34 87 blasieke blave vo andre blaton vo ne blanyi vo andre ne tsɔ agbo na Yesu eye ne kɔ wo asi dzi ne wɔ gbedodo ɖa gba kple mawo ƒe amea sɔ fon nɔmba wa sɔ kaƒomɔvi wa eye naŋlɔ fon nɔmba wa wo ŋutɔ ŋkɔ o ekɔ me ne le ale woate ma wɔ adzesi o eye woate akpe ɖe ŋuti o naŋlɔ ŋkɔ o gba kple wo ŋutɔ fon nɔmba yi ke ne zãna naŋlɔ ɖo ɖa to fon nɔmba yiwo na me lea dzi 99 36 75 99 36 75 alo 90 27 34 87 esiawo nye
phone number yoji na tem anglon ko baklo won to phone number wa na anglon do da to eji e ko imenele na anglon do da na tem ayo aglobe a fifi la me cho agbenye na Yesu mo hwese be Yesu nya peto Yesu nye dela eye Yesu emu mama peglia alo ne mu mama peglia Yesu khonao Yesu do na ananko bakle e ko imenele a na tem ayo phone number siao alebe na watem akpede nu tio na no Kristo tope agbea eye na duji na dunu vonji na dunu chilanji na duji le gode siademe pekpede nu chi ye wo le vevie bena na wan jesio to phone number siao si na meledi plus 228 90 27 34 87. Allo move number move before number yenye plus 228 99 36 75. Yesu kokopenya elevevie nous vevia for de vevie tonton onye yenewo eye ehia be na gere pomeame eye novio fofo le pomeame wa kpere ntio be natem ayide mo sonsoanji natem adovevie natem achi le Kristo ame be natem achi leme eyata sonya ya vevie eye na nglonko alo natem ayo na yo eye na onko bakle ko menele kle wo phone number na ne doda e wesi avoir novi gere gbedodora me e na chonyawo sonna apeto Yesu Kristo nanu nyade glom na Yesu nous sommes les Yesu si Yesu ana nous sommes na du dolele maji apeto bubuo va me bubuo va kpache de miaji o do apeto de miaji dolele va kpache de ji o duji o Yesu le gbesoso be na ne le loko ya na o jidudu na du dolele maji na du eji me ga so nu tcheji o me no gogobe o dolele nya dolele apo nu vi ele vivi na o ya do gbera na krole dolele maji cho dolele ma sofia Yesu Kristo Yesu ana o jidudu deji gbogbo bon yo kata ji o du le pome ame le won to agbo me Yesu ana o jidudu donc alléluia kafu na mawu mebe wakafu apetoa time of dominion, jidudu pe gapopoade nous sempe gapopoade azon doyoyo pe gapopoade nous kunu pe gameasu is coming your way. Egbona nawo Tonight, fiasia as you drop that sickness, dolelema and you say, Jesus, le chova ine globe Yesu I don't want ko you dolele ala si anymore nyime gale ji in dolele my apenyo body. nyime gale ji le nyenu chilamo Fulfill tonight. afa me now awe now ne when ma he pepepepe tells you, eye ne rise Yesu up, glo na be na de chitre not say, o ma glo na Yesu be o Yesu cho me plibo choa nsene kemele na me na mo a ma glo na o na chitre ne Yesu glo na be na de hu wonu kuo eye na gbo nu re siensi yare nu popo jipo pe nu popo avanao and when he said that, eye ne Yesu glo be na de enu tetema kansema e volo ko ha kafi na vuo nu kude won to na nye be yele nku fu be akpo nu kunu eye nu kunu ma afagbo me fiasi ala Yesu pen come le fiasi ya matemi de sade azu wowo ma de sade azu wowo do madamada azu dodada eye amema yike pepese se le ye pe lamea vevese se mo kata o la pote o pa gba wa togo e fu pepe mo kata wa jo all that stranger, eye evil amedro mo kata strangers amedro in vondi your body, amedro nyanyira o evil vale wonu strangers chilame in your life, amedro what vondi the Lord ole has not agbome ordained for you, enu ya that petu amedo stranger achima will ike flee apetu away amedo a awachima o That thing that amedro has kata become ola stronger than puju you are, ajo more powerful than you numa are. ike dujio The power penu sende of jio heaven jipo will penu se come upon that adidi thing right adidi now de numa ji and fifila dislodge eye that thing. aho He numa said, lala "Take that agbome thing ade ole numa pe tonight asime in eye na Jesus' fo fiasi ala Yesu pen come Wherever you are, you fi have kake that ne ailment, lo that pain, that ye infirmity, fefese se that maleji o infirmity, fefese se whatever it is domadama there, numa you nu raise up kake one wo hand nyele and tepe mo then lay we the na other ko asile hand kaiji on eye na yourself so asi and
filia so dare do ki oji eye mia do gbera eye na mi yo Yesu ponko a enuma edola joda la gbome ko asiji eye na so filia so dare do ki oji te pesia te pe ke ku kiale na so si filia so dare ji esme amen me to na ve di kwa na to do ki opo doyoyo ava gede la ome fofo le Yesu ponko me mieux va be mia dak pe no le fiancia ela mieux va be mia don ko de ji ela be na mio mie nye be na nu sia nu ike mie bia na le Yesu pen kwatia e do la fami na tue anami e ya ta pe to me do gbe da la mesia meta le tepe ya amesia meta le radio agbo amesia meta ya amesia me ke la pe me amesia me ike hia doyoyo hia gadede me do gbe da do wonu se boado da e na yo to na o le Yesu coming. Apeto me do gbera be chowo pe taji kaka so de afogome me do gbera be wonu sia ne deson eye me do gbera be nu jidudu pe nu sia cho Yesu simia ne wo do le wo kata pe agbe me pipila le Yesu pe coming. Adavado me desena wo hotoyoyo wale Yesu ben come nkumo yike gba nkumo no hufibila eye nukake avoka ye abosam so bla nkuna o ye we am kpona nu me desena abosam be na de ba fo poni madale won kunchi me benade nukpakpo ne su nuku agbato si le Yesu ben come eye me do gbera ameyo to kuna o eye adetu tunao me do gbera be gbene kere nunao me be gbene kere to me nao gbene kere to me nao eye ameyo etokuna etoku ne dole te pe male Yesu pen come eye nu tete sia nu tete yikele wonu chilame nu ka kenye nu tete ma eye da nye agbon yo e da nye afo ete nawo e da nye alele yo me de sena nu tete ma okata nu ma o ke hole nu chila me nu ma ne to ko le Yesu pen come me do gbera bena edo madama da yikele mememe o yo bena abile do me o yo be cancer o yo bena dikanaku me do gbera bena apeto ape abon yikenu so le simena wa yo do wa dega apeto ape abon ne kanu chio yepe alone kanu chio hodo yo wa le Yesu pen come apeto me do gbera be ameyo kata plibo me do gbera lota ameyo chape le fowo me do gbera lota benu sene gere mi apela me pipila si chima o ne flu do ameyo kata afo yo ameyo kata efungena one chitre eye wa ho be doyo le Yesu pen come. And whatever medical condition, whatever suffering, whatever fukpepe sia fukpepe dolele sia dolele me ponu na o kata eye me fa le apeto apenu come le amesia meta apeto yodo o to meto de sia de gawo kata na de gawo to meto de sia de na gba bo sampe do wo le tepe sia tepe eye wonu sia ne deson jidudu penu sia gade de penu sia nukunu penu sia ne deson la gbe sia gbe me le fia sia Okpedojinu Sunday operation right now. What do apipila akpena apeto la bena myenye benewe le Yesu pen come me do pedale. Amen. Your miracle is there. Wonu kunu avadovo. So achimo pupe eye na chitre. Bu wonu ko e na ponu. Ma upe nu kunu penu si ageda gbo mi se si ale Yesu pen come. Amen. 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 Give another longest, loudest amen. 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 Stop movement, everybody stay where you are. Stand Todo where you are. afine le atitre te pe ma note la fi ma Ushers, please go near po. them. Note Stop la fi ma wherever you are. tu. The Te pe kene le power anotitre has te pe been ma. released. Ma upenu sa ya wo We've tu been ka evo. connected to Eye God. mi chaka gba Now pele we're ma ready wu. to collect. Azon mi so pe be mi alonu kunu awo. Who is number one? Me kenya me Once you gbanto. find, check Me yourself. kenya me If gbanto. you see Dodo ki o that the po. Lord has Dodo ki o healed po. you of Dodo any ki o po. disease, Apeto you just say, ayo do. praise
dɔ lele ɖe kpekpe yi ke le lãwo me sã ɖe aƒetɔ ayɔ dɔ wo eɖe ga wo ewoe nye ame gbãtɔa ewo tutututu ye nye ame gbãtɔa do ɖokuiwo kpɔ do ɖokuiwo kpɔ sɔ atimɔ ƒu gbe tsitre na zɔ azɔli vlaboa abɔma yi ke dzetsi abɔma yi ke tutu afɔa tutu kpɔ nusẽ ge ɖe afɔma me nusẽ ge ɖe abɔma me dɔyɔyɔ va na wo afɔ yi ke kpokpoŋu nɔvia afɔma edo eye wosɔ o afɔ me ve wosɔ vɔ aƒetɔa enya wo katã amedzro yiwo katã le wo ŋutilã me wole agbo me sa aƒetɔa enya wo katã eye dɔyɔyɔ va na wo vɔ dɔyɔyɔ sɔ asi o do ɖokuiwo kpɔ eye nakpɔ Mawu ƒe ŋusẽ Mawu ɖe zɔn yeƒe ŋusẽa ɖe zɔn eyɔ dɔ o eto ka o eyɔ dɔ o eɖe wo le ame vɔ̃ɖi ƒe asi me ŋusẽ ma yi ke ɖu tso sa aƒetɔa to ka o tso ŋusẽ ma si me eye wòna wo dziɖuɖu yi ke le blibo. Ushers, please bring them out as they are checking themselves. Yɔ eye nasɔ daseɖiɖi wa ɖo ɖa fi ke ne le teƒe sia teƒe yi ke ne le ye ne le míaƒe ŋkɔ sem eye Mawu ɖe zɔn le agbo me Mawu ƒe ŋusẽ ɖe zɔn le agbo me ɖi ɖase ɖo ɖa to fonɔba yiwo me yɔ va yi sã la dzi magatrɔ ayɔe ke plus 228 99 36 75 alors plus 228 90 27 34 87 sɔ daseɖiɖi wa ɖo ɖa ne míakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o ne me do ɖokuiwo kpɔ amate ma kpɔe o lo ne me do ɖokuiwo kpɔ amate ma akpɔe o do ɖokuiwo kpɔ le ame agba me akplibɔ ekplibɔ megate zɔnɔ le palɔ le fɔn zɔn kpe ɖe ŋuti ne ɖe afɔ gbãtɔa ne gba ɖe velia ne zɔn eye dɔyɔyɔ eme va ɖo ne doe kpɔ ne le doe kpɔ kɔa nakpɔ nukunua nakpɔ dɔyɔyɔa aƒetɔa ƒe asi kawo ŋuti kafu Mawu ƒe ŋkɔ eye nasɔ ŋuti kɔkɔe na Mawu eye nayɔ fo nɔmba siawo eye naɖi ɖase ɖo ɖa yɔ 99 36 75 alo 90 27 34 87. Who are those people whom the Lord has healed tonight? Can they start coming out now? Checking your eyes and coming out. Checking your ears and coming out. Checking your legs and see the pains are gone. Trying to walk and see the Lord has healed you. Come out right now. And give God the glory and testify. Don't be in a hurry to go home. As our ushers are checking you and bringing you out now. Praise the Lord. 36 75 eye na ɖi ɖase alo na yɔ 90 27 34 87 eye na ɖi ɖase míele lalawɔm yɔ eye na tsɔ daseɖiɖi wa ɖo ɖa aƒetɔa ewɔe le agbo me oyɔ Yesu ƒe ŋkɔ ne oyɔ yeƒe ŋkɔa nukunu vana me nukunu dzɔna aƒetɔa wɔe vɔ ewɔe yɔ eye na ɖi ɖase míele wo lalam. We're waiting. Who is number 1? Who is number 2? Who is number 3? Check it. Now start coming out. Bring it out. Bring them out. Testimony time. Testimony time. Amen. It is happening there. Put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. I tell you, it is happening there. God is doing something there.
When you check, me you da will se find. bila auto When you me check, de you dono will see. auto ma I wona ne ask la who is fima number one. ma That's utu number kamele one la there. fima ame That's gbanto number ela one there. ela fima Hey, see egbona the shout. mi kpo Can you jesi hear ala the fima shout? be mi Can atema you hear the se shout of adoration? mi atema se Bring them subo out, bring them subo out. bo Check ulidodo yourself. ma ha mi de wa me Bring them odogo out. mi do mi aroki Quick. okpo mi do mi aroki okpo kaba mi do mi aroki okpo amesia me ne do roki okpo owo si ke le church pa me le mi yen gbe sem le ga posi amela afeto ben sen Be released. ma uchuka ye penu sen afeto achuka ye penu sen le church pa me la fosi afome si ke mi le jutopomonya kaka siale ye mi le nya jutopomonya kaka sia semla ma uchuka benu sen le atepe sia tepe echuka benu sen ye penu sen kaka le Togo ni gbanji le tepe sia tepe le région me la feu me le church pa me le do feu afisia tepe la mukunu pe chijaja le jam eyata ne ma ukasincho la feu me le nyagbe semla choka fukafu na mawu vuvu popo jirudu popo blibo to Kristo bo nami wotroya eyata tona didase tona vadidase techi pame a tona didase le tepe sia tepe tona la didase vana va kpo nu sike ma wo nami la ma wo eye dodo ki okpo a tepe sia tepe sike ne le ana dodo ki okpo amesia me ne dodo ki kpo techi pame ne le apome ne le dodo ki okpo o sike kpo gomle tutopomonya kaka siame egbenye nkeke velia eye mo fa mi eglonya di egloma unya ne se ne ide kroji ne dogbera ne bianu Yehowa la kosene no asio be Yehowa chuka o chuka nu sia ma u chuka nu sia ma u chuka nu sia do nchi la po wo nu ku egba do po wo asie chuchu a do po wo afo chuchu a do po nu kaile wo maha nuka enye dolele alo agban si ke le ojiwo ma ha doro ki o po wo troya ma wu chuka o ma wu yodona o ma wu de o mi po o gbona o le moji gbona o le sonson gbona o le sonson gbona fiato e o le sonson fiato e See that woman walking? See her walking out. See her walking out. Your hands. Amen. You see her walking out. I tell you, I asked you who was number one, number two, number 3, 4, 5 are also still there. And we're waiting for you. As you are checking, amo siko dari dase a mama ton va do va note be yari dase ye miene note kpo mi ame mamle o han bo wa do wa do ki o kpo eye wa va di dase ne o nku gbon gba chan wo nku na kpo nu e ne ma te ma fonu chan o la fonu na ma te se anu chan o la senu eye wo troya la jirudu blibo e gbo be na le jirudu blibo jirudu popo blibo to Kristo gbo super power Jesus power super power doro ki o po la doro ki o po wo troya ma o ti ami mra le wa gbe me ma wo nu sendo le wa gbe me kaba mi zon wa ngo mi va do po mi va do po mi va do po come forward and give God the glory now. Amen. Ushers, can
counselors. Bring them out. Bring them out. God bless you as you bring them out. God bless you as you are coming out. Let's start interviewing them, please. Before we start to listen to testimony, we'd like you to please check yourselves. And all our brothers and sisters, the ushers and the counselors and choir members, please go inside the crowd and help us check them, because they are healed already, but they need to be checked and then brought forward. Because not one, not two, not three, not four, not five, and we are not just motivating, we are saying what the Lord has done. Check them and bring them out. Amen. Let's quickly go on with the interview so we can start the testimony. Want to advise us, we want to appeal to us as we want to start listening to testimony now, that you all stay back. All those who are trying to move, don't worry, the buses are there to take you home. All the buses are there. We have about 50 buses to take you home. There's no reason for you to be afraid or to be in a hurry, because you will get home in Jesus' name. And now we want to start to hear the testimonies, both here and online. We want to listen now. But if you are still there, and you are number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, please come forward and give God the glory. As you check yourself and you discover that the Lord has healed you, come forward. Give him the glory. Give him the honor and adoration, that all your miracles and all your blessings might be confirmed in Jesus' name. Say louder, amen.
have with me here tonight Mrs. Adegbenle Taiwo from Osun State, Ara, Egbedore local government. She came here blind. She could not see for the past 3 years due to glaucoma. And after the prayer of the man of God tonight, the blindness disappeared. She is here tonight. Put your hands together for Jesus. That is the finger of God at work. Is that all you can do with your hands? Amen. Amen. Now let's hear the testify. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Adegbenle Taiwo láti ìlú Ara, Ọ̀ṣun State, Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ local government, Ọ̀ṣun State. Láti 2019 ni mo ti jẹ́ ní mi ò ti fi ojú mi ríran dáadáa mọ́. Gbogbo hospital tí mo sì lọ wọ́n sọ pé glaucoma ni. Bá ti náwó àti ná gbogbo nǹkan tá a ní pátápátá. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run gbé ìsọjí yìí kalẹ̀, àǹtí mi tó wà nílùú yìí náà pè mí pé kí n wá sí ìsọjí yìí pé Ọlọ́run á ṣe ìyanu nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìyanu náà, ó sì ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lálẹ́ yìí. Praise the Lord. Put your hands together for Jesus Christ so you can see now. You couldn't see before, but you can see now, and the doctors have certified that she could see now. Put your hands together for Jesus. Clap, 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 clap for Jesus. Hallelujah. Now. Amen. 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 Would you want to demonstrate to us? Bring your back, Jesus, even walking by herself. And that's enough demonstration. Please come forward, please, please. See, nobody is even leading her on the way. Can you see that? That's even enough demonstration. Put your hands together for Jesus Christ. This is confirmed testimony. And it's the finger of God at work. Now, let's demonstrate. Let us show us. How many fingers is this? Wow. One. What is the color of this paper? Put your hands together for Jesus. Amen. 3 years of glaucoma are rolled away. And now she could see much, much better than ever before. If you are there and you are still doubting whether it's down or it's not down, our Father and the Lord has pronounced the healing. And nothing can change that because it was pronounced in the name of Jesus Christ. Check yourself and come out and give God the glory. Now, another testify. Praise the Lord. I have here with me Brother Fasonsi Adebo Aleta Judin from UCH Ibadan. He was diagnosed of hepatitis B 23 years ago. That was 1999. He was placed on medication. 6 months ago, he repeated his test, which came out negative after Enugu crusade. He's here today to share with us his testimony of dominion. Praise the Lord. My name is Taju Paul Fasansi. I thank the Lord because of what He did in my life. I went to the marriage committee there at Abebi, and they told me that I should go and do some tests.
of HIV, and after the HIV was non-reactive, but I had hepatitis B. So I therefore they prescribed drug for me for months. They stopped it 2 months after. But at another time, I had need of repeating the test because the marriage was not successful. So when it becomes a portion of Olusegun Eunice, which had had a person before. Go straight to your point. After you repeated the test after prayer. I repeated the test for 56,000. All right, so what happened? After that one, it was hepatitis B was non-reactive. Okay. But the doctor, when I went for GIT clinic, said, he looked at the result. He now said, am I placed on any drug? He placed me on Livonin 40 alone. No. So when I started using it, I thank the Lord that the test was done. 2 days ago that I went to collect the test, by the grace of God, they said they could not detect any hepatitis B. Praise the Lord. Put your hands together for Jesus Christ. That's after the Enugu crusade, he received the prayer. And by the grace of God, he went back again to conduct the test. Even though he had been on medication before, and a lot of you know hepatitis B, you understand what it means. And it's not easily curable like that. But after the prayer at Enugu crusade, he went back to repeat the test. And he discovered that the test was negative. Now he's healed of hepatitis B. Put your hands together for Jesus Christ. Amen. The next testify. I have here with me Sister Abaton Esther from Amolasho District. She's been diagnosed of acute otitis media, severe pain in her ear with associated discharge coming from the ear. And after the prayer of the man of God, everything stopped. Let's hear from her. Secondly, she is short-sighted. And after the prayer, she got a complete healing. Let's hear Praise from the her. Lord. Praise the living Jesus. Actually, my name is Abaton Esther. I'm from Amolasho Group of Districts, Abeokuta Central. I'm here to testify to the goodness of the Lord because He has been so good to me. I don't know. Noviale avifam. Elle avait mal, il a donné mal cassé. Mal, il a donné. Amen. Actually, when I was 10 years old, I was going to GSS1. So when I entered, when I was in primary school, I didn't feel anything like short-sightedness or anything because I was smart, I was sharp, I was everything I wanted. But when I entered GSS1 September, whenever we were in class, even at the front seat, teacher will put me at the front seat. They will tell me, okay, what is this on the board? I'll tell her, Mistress, I'm not seeing the board. I can't see anything.
She would take me to the back. What are you seeing? I'll tell her I'm not seeing anything. I'm not seeing colors of markers on the board. She take me to the middle. I'll tell her, Mistress, I cannot see. I do complain. But when she saw that the thing was every time she cannot see. She took me to her office. She said, okay, let me call. Give me your daddy's phone number. Let me call him. Actually, that time my brother was in GSS2, so he was also using glasses. Started from GSS1. We never used the glasses in primary school or in our primary school days. So when we entered GSS1, everything started. When I entered GSS1, my brother was in GSS2 using glasses. My daddy I went to my registrar's office. He said, okay, let me test you. Read this thing. I told her I cannot see. She said, okay, fine. Give me your daddy's phone number. I gave her my daddy's phone number. She called my dad and told her that I'm always complaining of short-sightedness. I can't see from afar. She said, okay. When she told my dad said I was lying because my brother was also using glasses. I felt like using the glasses. Let's go straight. I said, okay. The day was severe. He said, okay, maybe she should test me again. She should try and test me. The following week, during the school hours, we even combined classes that were complaining. Sir, I cannot see the board. Take me to the front of the board. Let me see very well. They will have to take me to the front of. Sometimes they will dictate because of me. So I've been using the glasses for 6 years. And since then, I don't know. Anytime, even during church service, I will have to use glasses before seeing the screen or the Bible verses or topics on the screen. But I decided to stop it for some months. This is 2022. But the thing was getting rampant. Taraba Crusade, I saw maybe I could see changes. I was seeing changes. After Taraba Crusade, Bayelsa Crusade, I said, let me see, maybe God will do it again. I saw changes little by little. But when they said, Pastor was coming to Ogun State, I said, this is my time, complete dominion, that I will be free. Yesterday, when Pastor came to the stage, when he was welcomed to the stage yesterday, I could see clearly. I saw his face. I saw everything. I saw the color of his hair. I saw everything very clear. I said, okay, fine. My complete dominion. When I tried this dominion from Christ, even Deeper Life Bible Church, I could see the logo achieving Heaven's goal. I said, wow, God is good, God is great. Even when she tested me, I said, let me try and see. She said, okay, read what is there. I said, Gicon Rent House. She said, spell it. I said, Gicon, then Rent House. She said, okay, wait. She told me to look at a dad, the back of a dad. I said, okay, what is there? I said, that is Crew. She said, fine. I said, God has done it. My God, I thank God for everything. I thank God for delivering me from short-sightedness. I'm very, very happy. I don't know what to say, but I say to God, I thank you. Here with me is Sister Ilesomi Opeyemi from Ilogo region, Ogun State. She was diagnosed of painful right swelling in her groin since childhood, 23 years ago. And after the prayer of the man of God, yesterday, the swelling disappeared. Let's hear from her. Praise the Lord. Put your hands together for Jesus. Amen. Now let's listen. Church, praise the Lord. Praise the living Jesus. Our God is good. I really want to appreciate God for what God has done in my life. I came here on Wednesday, and as I came, they were still building this place. And in the evening, I entered this auditorium, and I was moving around, and I was telling God, I said, God, here I am on this ground. Everything you have not created inside of me must be uprooted. I must not go back home the same way I came after the 6 days. So the glory of God, yesterday, when GS was ministering, I was sitting at the front there, and he talked about early swelling in your part of the body. I had anemia. And to the glory of God, as he just prayed,
I just felt nothing happened. But as I was going home, my spirit was telling me that you are touched, but I still did not believe it. I said, I will wait till today. So I came during the evening program today. I was seated somewhere there. And when GS came up, before then, I've been in church since 3 p.m. So the rain, everything fell on me. And as we were praying, as we were singing praises so that the rain would stop, praising God, I was telling God, I said, God, as I am on this land, I must not go back to my region the same way I came. And to the glory of God Almighty, God perfected my healing. 23 years and Nia is gone and gone forever. Praise the Lord. Stand on our feet. We have listened to some testimonies tonight, but more than what we have heard tonight are very many other testimonies going on with the Lord God has done all over the world, wherever this crusade is connected to. And we want to say that when we come tomorrow, we have more time and much more opportunity to listen to more of these testimonies all over the world, online, and of course, at the Alpha location. So online tomorrow, all these things will come up because they are whispering that they still have testimonies still coming online tomorrow. And then we are going to have more of testimonies of things God did tonight at this Alpha location. We are grateful to God. Let's lift up our hands to the nation we witnessed for the dominion over sin, over sicknesses, over the strangers, and over Satan, over evil spirits. We have no doubt in our heart, and we are not just simply motivating. We know the Lord God has done it, and we give him the glory and honor. And when we come back tomorrow, more we will hear, and more glory and more honor we shall give to the Lord God Almighty. Let's pray that the Lord God will strengthen his anointed servant, our Father in the Lord, and that this crusade, these gospel campaigns will continue tomorrow, and the whole world will be shaken to its foundations with the conversions and with the healings and deliverances that will happen tomorrow and days after. Give God the glory. In Jesus' name we pray. Almighty Father, we're very grateful tonight. And thank you, Father, for all that you have done since the crusade started. Thank you, Father, for the conversions. Thank you, Father, for the miracles, for the signs, for the wonders, and for the confirmation of the prayer of your servant. We praise you, Father, because the word spoken by your servant in the name of Jesus Christ, your Son, never fell to the ground. But everything was confirmed as we now see, as we are still going to see more and more as this crusade continues. Holy Father, we pray that you accept our thanks this day in Jesus' name. And Lord God, we pray now that your servant be refreshed, your servant be reinvigorated. We ask you, Lord God, to renew his energy in Jesus' name. And Lord, as we come tomorrow morning for the ministers' conference, Holy Father, we pray your presence will be with us. New inspiration and revelation we will receive tomorrow in Jesus' name. All over the world where this crusade is connected to on various platforms, Father, we pray every one of us will receive your touch. Thank you, Father, for what you have done. And thank you, Father, for what you will still do. Glory be to your holy name. For in Jesus' mighty name we pray.
And those who are praying would say another amen. And the people of God will say the finer, longest, loudest amen. Amen. God bless you. Good night. And let's don't forget tomorrow, 7:15, we are coming here for the Ministers' Conference. All region overseers and group pastors in Abeokuta